no wonam nwanwa sede na de ayira no ohwehwe no sa brante no sa nwanwa star no de na meye bi o na meye bi ne na mapete kakra ameku yakomanim nyasa getwa okọ Sompa TV hozo a ko ba jese sempre mo bema woni David wadawroma na yedi atwaguo wo Sompa TV no eso kofuru bufu mpa bema asuketu am yi pabre na Asem Aboagye Oforiso ni tin Oforiso me na meti adwam nam dia Asem Mpe Nipa ko bose asase so kansan pian was campaign ye ko ade akoyanim na meka kire ya hwefo ne atiefo nyina se Yakopon ya duma wo kina da Asem Mpe Nipa no ye nya dwuma nwumire be ye mo ya de nanso ye dwuma hyehye dwuma de bi ehye ho ya momo nka yesa emwa mo ahoden kura omra samwa bibia boko de Oforiso nya bibia boko nyam kase ohwe so se enenso ye na eya wada eboa je fiada ohwe so na mum obi onu jo to bia na o kire ne ho akwan o ka se bi sisi a ko sama futiu na omun so de ade nwanwan de ifitete ni na wo chie mu se first sa na wote ezi di wotu agum first no first na ka me ko room asofo sana na me se room asofo na no kwa toto na to anyenne wantimi ka kete na zo ka fa bia wadwen ba se ye ne banyenne ana me kan se me da so de ye wadwen se room asofo so tamana wi ase no akumo so ana de o time so time ase bi safo akonya ase bi pono tama wo wi ase de obi aso de tama wo mi wo wi ase no so de make so ni pa bi ti ase obi si mati a wo ntwa ma me hwe wo de make mati wo su ni pa ko twa me this is uncle tama na wo wi ase bra na menya no wi ase de enya la so wi ase bra la menya wa modify no wo de no anya me de I'm just on the line no maybe the brand na mo wi ase no say Christo ni kwaje o traffic for traffic ana oni wi ase fo e ka wi ase fo e ka man krofo bi ti sata na mo wi ase ti say de na and they will say first na ye won na de bi ga be frem first no first it wo so na to na no de nantisi Roma father de so be ya na nka won nam totin na no ma bi esi juice bi si kom na wi tie na no ma wi tesa yo mate onya hunu no me kai se ke de job be Matias ye ro ne kofa ba o no wa betre ke de job tiesim so wo se gina wo se ya e ka kete ngoti wi ava para dure ke manda nya me fa ke de job be ma ne crazy ye kana Oforiso nya no ye di Oforiso grambe kan ye na mi sane from geto na mi shia branche ni monyamfo bi ose ne yonko brebo pa no bato mi boni dia na bia be hu no okay Asem Mpe Nipa asem dodo eni di ye Kofi Abrakwa okay ose me kan sa be hu ni Kofi Abrakwa Kofi bi obi awadi nyankopon hia na wadi Sompa ngomo this is some program no otie pa yeah nti awadi shall be obi oni ni sister no na awadi nyom kase maniama enkotote emfamom wani monyamfo se de woso wagina so no otimi so odunia ba manwa wa akontapa awadi shall no obozo enenye de bru te ba nsa ma me fo no so mbeba ambeba munye no mra na eni asem na bibia koto okay obianu wa pa futusem ho eni atratene said mpempi metai eka no orofo ena futusem no tietia ifisa se ntwetwe mienu no ye betwitwa yensem so anya ko akoyanim ene pa na me ka chi odede bi se wiase abrabo na ye bo no onwu ya unim de obenya se wumu ya unim de obenya abranti match de ebo nyum bi na enyum no eye me de papa sa nyum no eye nyum bi a ede afutusem ema nipa wo wiase abrabom anoti me ka cho se e wo se wo hwe wa brabo so yie na wo hwe wa na montuo ayie na wo hwe agodie na adwuma bi a wo ye yie na wanwu empofiri mu wo sene wo bia beko sene awiase mu wo bia ba na padie na kwanya wo befa so wo bekro no eno ho asem ene na nwumire me ka kiro no
eno timita ka kire amanfo wa fidie we so say God created every mankind for a purpose. But ayenti onyankopon bo nipa no wodofo wo bo bia se wiase no obia mediye na ni nyina agina wabrabo so. Eno ti me ka kire odede bi se wohwe wabrabo so yie na se wutumi akokọ wanim na wo anye nipa ni hafo e wabrabom dia e wo se nyankopon etumi hira wo. Eno ti no ka on san shaw damri fam na entra faako enya ho na ho ku nipa orofo aduru baabi a kasa bi kura nipa bi eka no se media me ba wiase be ye dai kasa bi nipa kasa me kura wiase a me ba ye kura half from me ye kamenya duro bi kura kamenum awuye ahano na me ka cho se abrabo ni mo ye dindie abrabo no nkoyie de ahokyere wa wiase ha nanso so no so weta so ka wo sisi so a eduru baabi a na wahokyere mu no eho ana nyankopon ebeda nani munyam di edi akyere wo eno ti odofo se wunwu ya unim de obenya wo eduru baabi a utimu sa wade na wote ase no bema no ye wo he eduru baabi a wade na wote ase no utimu sa nyoma enkoyie anu to no for me ka kire wo se duru baabi na wade no ba no se wo kọ be ma no se wo kọ a e ma ne nya wo yakura efiri se wiase no se wo mu ya unim de obenya ora for duru baabi a utime se wo yade pa duru baabi a utime se wo ankasa edodo ne sa yom ntino duru baabi a yade kan nipa ho eno ti me ka kire me nwa bi odakwafo no chaba ya sabia me ka kire obi a woda kwalebu me ka kire obi a woda owuso empaso woni fie se woma ne pai bom anya dene na duro bi a wonum bia no onsa ne yakopon ahoodin enwuso o manabamu ammu ye wo mefa menko enka bida na wunwu ya unim de obenya nyankopon ya adom na osori firi wo ya dem paso a ebia ho na nyankopon be fiti ase na wo hira wo eno ti odede asema meka cho nan se wonofo se wonka wonsan wu bunko ade a nipa wu a na wasayo eno ti saman de ni daso bia ni so eno tina meka cho se amachide de na kan wo se abra ye tenkwa mu de ene miemra miempe se de be ya nyoma betumi akoso toten e wo wie yase baba bopa wangu mpofiri mu wo se wo hwenkwankwa yi o mu twitwi moto enu mo pagya ya ya na du ba bia me gina wa me nsunu mu o ya na me wura ho eno ti se ya ngumpofiri mu wo na wo wo boni bi ama mefa ye obi anto wadudia e wo se krupo twedi aponhira ne na adom no ebi so na Ghana ana wiasetena etumi eye wo de eye me modofo pase ya Aboagye Fosu minti Fosu the nation's anchor ofozo ba mawradi nyankopon hira oni pa bia na onye obia kese mfamaye yenya tena sese ya edinhira ne aseda ema adofo adabi adom gimre na omutie Sompa Asem Mpe Nipa edwumadie titiru goso mahena na akwasi bosompra yewura fashe ne yewura edwumadie ne ntem se sa me waye kra obeta yewura echi eyotumfo osetu echi na anema akotote ewa santimem na ifiri wa miami ni abra kwa kunso wa manone oni kodo ba futi edwumadie awrade nhiro mo na onyo mo kase ofutisem no ano dene na ano hye eno na base ya na ye ka achi onipa bia se fa open na dot bibi to na daachi
okujina yewura anima wanka se Sompa Asem Mpe Nipa yanka bia ankyerɛ ye di dwuma adwuma ne ye agya gatu agu ye botom but ya sa fa to ye so se ye be preach gospel na kyerɛ wi ase do nipa bi otie atimi ka kyerɛ ye se mo adwuma di amudie die mo twa asofo it means yensu nya medwuma na ha ne ye de befa na ye de ama wo mo ne ye ka kyerɛ nipa bi otie anwumre se wu ya unim ni awubenya ti ya ma bunto yem wa brabom ufoso no ye sister bi program ohwe ne insanity ya titi ndo se tro bi mitimi ka kire me ho se min fedro bi kura nom na mfa menko ba no wonim se wa kine wonya aboafo ba bi pa no wonya nko ye wo bi so oto a okuduru nanim a case we case ketua bi a anka solve some years ago eno ne ye gina so de aka kire wo se wonya nwuyi a unim ni awobenya ne senti no ya mempre ho abrabo mu nka nkire ho se ema wukura ankaye me nko ame ba wiase ba ye de ade na niam ase ikoso wo mabrabo mu e wa abrabo mu no onipa bia no onso hwebire mu na awurade ehira wo e ho na awurade pagya wo e ho na me yehu na awurade kese yo ene na mani yo to onipa wusuro nso hwe ne amane no mempre yedie ne nkanko emma diseba ne saa na wa fam no aka kire ho se wunwuyi a unim ni awobenya utintima ubeduru ho obi kwa awade ne ya na esi vie che no obi kwa awade ne ya ne birthday so yeto ye filling station de man obi nso akono oba nante be ma nante 20 years me pa cho be mempi abonte kura ntonto ma say surprise for life da one experience bi da eno nka nje oze kokoku hu ene na impagya ye ene na nyeyie ene na nye kese e kina bi one day bi sima bi bosumi bi na wotwe bi enema be dane wa asete ne ma mo hunu se nia na ne te nia na ne nam no se wo wadwempa fa ho na bibi nti na abasa edine ye kan agi onipa se wonwu ya unim nia wo benya efie wo nyina no mo na hia na dondo mo bo ntia ye ba mo na mo hihye nkonya canopies mo na mo twe memme no mu abam obre wo se wo de twenie ebre bi ba wo mo ano mo ba be oda mo no mo nso mo be oda wo mo ama mo nso aye bia ma mo nso magina brane menni anu achi nkonkoku ho abusia ye dem me ma nko a ase de ni ye bedie daaya de ye struggle ansa ne ensam bo akoya no obi antimi nko school mepagya wo mu da ba to ani hwe others na university fo wo mu lawyers wo mu police wo mu memme no ma wo nko ho na abrabo mu no se wo wuyi a onim ne a wo benya na no yenya ye nua be ma ya de nyina donkuma wadi hini wa MPP party msika ta na boboa no sa mire so onua bi wo fie a wote akurase odoku kwa wan ho be ka che no se ade na mebre aye na wo mfi wo bi ha minim ya kwaso na busiam ya di tufo but no nim se ne bra nkwana na ye short anko me pre ni position kina nim mereda ene wote akura na so sela okokonya mirenya akrante bi di be wofufodi nti se wunwuyi a unnim nia wo benya wo ene papa yi onwuyi a KMPP preso pani obaba be vice president ni ade nyina e bia nkani so obo wo nti oni se nda so ni bi diwa wote asi na ni da so wo ma me no kasa e bia na MPP mo bi wo kura nkenduru ne so saa ba obi wo nti a create chance de ama no eno ne ye de kan kire wanumre se unwu ya yesusu pre unwu ya ye mu hu abam unwu ya me won twetwe de wa asetinam za asa wo de bibi ntimi nsi ma etu gina wo ya wo so obre so usu so ebe so ofri atiasefo asa ase so na wuko eno ne ye ka cho se ya ato bu ne be yeye Joseph pentem to ne bo brene nwaze ampa ampri wo no BBC wo na brabo me ye nhira mo ne na busua the same apply to David to ne bo brene ho ase ni nuanom mpanimfo ho ne ye de na ko hye nwura mutu so ngo kan enwan so edibusa se Joseph David di agire e ka kire ne ho se ena ne ye de makotene nwura mempesa ye tete mitimekume ho a anka ye de no be ye Israel so hene ndi etobere bi wa brabo ma ba bi ni pe pushi wa kono ba bi ni pe kan wa kwhye no no mo de ye wuye menkoku ho obi tie esesi a obi awo no ho am ye yina fira adwuma mu ndi okwo wo so akofa poison obeku ne ho but bia na adwuma na wo mu emmoa wo ndi opushiwa mo akwa hwehwe adwuma bi a ye koso wo soro ne aso a wo soro wondi ase ndi no odi ani bre odi ani tan e de yawo e kwa akoka wano aduro akun ho ya pam obi afira wade ase sesi a ohwetop mo ne ani kunu de ma ne ndi no oso okwa akoku ne ho mi wan so bia na be ma ne nya wo kunu na awurade pushiwa akwa akoto ba bia wo kunu wo Kristo kwa ile openzu anu modu subira na no ohia wo ba bi afọ ba ne man nzuo num yo start
so wakana ba ko se mo ka kire oba ne se wo wa wale ba ko mienu miensa ne nan so even ukuna okura wo ye otoso num kura onye ukunu nti abrabom no obi betima ko wale ye be hye ne kawa ye be hye ne munyam ne nso na be ma na okura ne nya ne de akobaza wo ba ko wunyam anigye ti BBC ne ye pia wati ko se firimu a ya no wode wawura de asese bia wode wo ko ba bia nkunim de wo ba bia be so a wo soro ba bia wo ba de be ye ne ma kase de amo abrabo but nipa nim nti ne okodi ne ho awu se wunwu ya onim ni abenya nti ni abefama abrabo bia no ya na to da bia wate ase no ahwe ne di wanim no akon wanim ofozu okay omna Samuel for sure that she enche chief oni ahwefo mo hweye ene ya wadai na ya futu sem kase para unwu ya onim de obenya for sure fikise ma yede na ho yehwam asante che na ne bobre okay nyam kase na nkwaso wina na ye kase se oyo hene na samri se be no ma bia wo ya mfa kwam ne atuwa otifia na afei usu ti mfanye suade ma ye na ahemfo no bi se won kwa manhia no ma ekoso no asante ayede na Ghana manso ayhwam ho hwam pa ukowa hu se asante ma ne ekoso na pram so be bia wo bia na wo sum ye na mahene kuma wu mahene na bo makwa bi so be poso mahene omu nyina nyasem keto omosom pa ofoso ehyan wenwu ayasa ya kanisa se okwakopo okofa poison na sebe wanu mo de yenya fidie so fa dondo ni wachi se wayade na sa kasa no du mebi na ni akokodu a situation bi a wo no anwe a wo beko obekama no situation bi a wo mu no adwuma no fapem ene saa afutu se ne fapem ne se ye hye nipa bi nkonan na nso du nwe bi a onwe a wo beko wo situation bu a obi wo ho asasem ye kama no onan twitwai utimi koba onyale butum na ye dry there ye tan wani me de no ene me ka ma o se enka no ovoso wani pa bi ho no mo a minim de America ukore ni situation wode da ho a seben sama kra efefe ne ho ba ye kan se sebe ese ni wawu ene ni da so ede ene ne so na wote ase a tinam badifo ka sembi se okama a wote ase ne ho wonfa so sen jata owu ya kan sa to bedru bi a bible na asa ka se bi nipa nso ewu nipa mfa so e wo kwan bi so e wo ba bia bia nam ovoso obu ho na ofdina abronsa tentes no ohuru ni wa betofom wo bekọ ko busa no se oba bia me ne tena me bo na woka wa jami nti bekume ho aba ovoso obi ho no mu a bibia ye no atwese kan no atwitwa ne yire ta obi so betima yi afaduro no de agu aduane mu edan ni kuma die wu adan ya be ma no temesu me hu ne wo ye me nenso ma me hu nto me ntia se me kunu free wiase uni ma de chimu asem enu de ye ka na ho de me ka ko ho be ma se bo ko ba wadwuma sentu kokon ho da bi o batedru me bia se anso mu antufo ene wa masem Asem Mpe Nipa sa futu sem ya wa hwe ofuru wo be ye e wo kwa bi so eti na ne yetufo no wa wutie ya mpa wo sa situation obi hyedam wo su obi hyedam de wo di kra ho den ya ka to se Yankopon so ma woni di anka o ma de enchen enso obi bu ada na bi won tiase wo be komini paso na chisu ye nenso onye aboni bia nenso odi abene one ne ma minimo bia wakana no okana no ye no sama ne manya bi se fere no owuo de fanyam owuo munye nyina ye nko ahomte onwe ya obekọ wonwe ya obeye ba ye tufo adichiemu wonsam bebre ofosu adichiemu wonsam da bia me kase ye nama ye kwa ye bai da bia obi twopo ne obi botom na wonim ti edutimi hu obi onko nsuo ma onye ohwe nenso ka wakoma se chababa wasika chabranti esika enuti ne ye ka cho se
ehia wenwen koke wanu aduro e wo kwan bi so nemom ya na eduru me bia ya retime dokru nipa bi ma the situation no ye wo asa ye wo wiase de wo wiase nipa no enya de obeba nkomu biem ene de obone mpaye enya me gye ne kra fini nsem eduru me bia ya na boa e wo kwan bi so nemo wa wo koba akotwitu ba oba na de osika itu akotwitu kokono anadwi obi atwese kan obi afasid wo so okohwegu obi so because of say nipa na de ne sika be ma na bu ni kwasea enu ntino okokunu ho anase okokunu no nso akoni ho bi me ka chew dume bi ade bi a ehwiegu ye no ana o kentan no ma ewom na ehwiegu ye no na anhihye yo abrabom na anhihye ye ite ehwiegu sa na for what yes ofoso yetu bema wasoro ba wasoro yamfa nwo wani panya uhu de wa wiase site da te du me bi bema broken heart ba so kwa ye oba broken heart so ba so ye satam na mahu wiase e mahu ne ekọ because du me bi ho no ma ofoso wamfa ho kire mu a uhu de wa wiase site edi nipa bi ewo mo ba ya sebe wo mu nim o mo de o ma meto hwe no aho kire no ye na wonim to okasa ni how. Okay. But wa enoma to abrabom no una kasa onim de ekọ e ma hu abrabo ti dwume bi a o testimony no o ma o no mo fie no da chi bia o frɛ wo mo o papa nye mfitia na me yese o maame nye mfitia me yese o mabre enti me ka kyerɛ se sa mo kosa situation mu ma mo bi an fa duro nkana no mo bi an sa bi enko hye ne ho ahoma na pem ko wanim na nyankopɔn hye bre sesafo no ono anka setimi send pa hye bre ofo so me da ase. Okay, abrotia Oforiso beba meda sena machia yetiefo ne ahwefo nyina na onwu ya wonim de obenya enkwa wo hwe no ya akyede kese ya efrasafo awurade nche no ntina wo hwe Psalm 139 verse 14 na wo say you are wonderfully and fearfully made. Nyankopon bon waso bi obon hu phobia nipa hu anase obi hu wa ehu koletimi to ne so the way we see ball no enwa na bro adwene ntiase so na so ye nipa de to da bia ya na abrabomu enchimuhia etimi ede ye koto amane na say etwe ye kohye wanko na bia bi wo ho ayeje ye ho ba bia enje enti ya na nipa no bi fili se wo mo yankonam na wonum enam wo ni obia wa asase so enti no mi ankasa kra megede e wa abrabom ene ma men kama no aduru ana se mi nkome ho na men konko da ba bia masom ebetimi adwomie abrantie bia siso ababa wa bia siso was struggle all his life and all her life say enko benya dwumadie bia die bia make say otimi ko school ko nanim kakra wakwa akosua de obi won so wakwa akosua nsa no dwuma na so sobufuo akwa akoye dadwen kese de amana oto na ni hwe benkum ehwe ni fa wonya somufuo bia ena wapempema wonya kwan ena wapie aba begina blaboma brane eno ntini wo se de ne masi koidie ade na mekura menkope baabi na na masomo ndwome yawa wani bi wo a wase ma wade so many years now so minya somdwe e wo ma wade mu da me yire tete me kunu tete me eno ntine meka ma no aduro na mawu afrati asefo asase so ye ka cho se unwu ya wonim de obenya ansa na han beba no eya na esum edi nkan ansa ansa na sikakoko beda ni sikakoko ahye no ama ye nyina ye ho no eya na ye wo bibi se black eya na ye tum ye wi na sa black no ye de akwa akoto gemanumu anase ye hura no me benya powder no we kira anase benya gold no de afirinte no obefa jebo wa brabo mu ansa life itself is war. Eti wa bla yo kon yi de hu se won fa de better sa obefa mane mu obefa wo haw mu obekwa akoto nsuo mu wa blabo mu obekwa akoto atache mu obekwa akonu afro ma bi wo krampo na wo tu na krampo na ya na nye na so ye ka che wo se wo won kwa wo wade ma won kwa ne nsombo emfa mawo sa wuti ase na bia de obedi mpo no aye den ede ama wa trosa ne say Nyankopɔn se sa wo ma de obedi a wo ma de pa bi enchen ye na mu bi wo wa obi ehu no ama osika wo so hu obi na ya wo sa wo so no ma ne bibi eye Nyankopɔn wo ye na akwan na chewachew
obeyi obuafo de amaw enti fa ho to awrade so ne gya woku ni nyina fama no te say de waka no Exodus 14:14 no so hu ntokwa ko awrade wonko bi maw enya ntokwa ne say wo ne obi ekonya bros toto anase bibisa but oblemu ko ahodo ya wo fem no jaima no asafo awrade no ono ankoma wo ena me ka kire obi a wo tie yen ya de bia wo ye ne niam nyina kama abrabo na sa gie agudi ama wo enne wo yire wutifie wo yire aduane kora no pese obenu abidi ama wo ade ya pa ne se bema na dwuma abono ehwo ne ma ne bi wo obekire mu kunu ka no ka wo fie ehwo no obekire ne se me so me yo ba akoko ni me so metimi adarete fie na mana yeye metimi ama na gi fie ni te se husband anasa husband te se de na wo ye na mana yeye eno ntene ne fie ne eba nyina no bema no nene wo ye jade ne ma wo ye chese demo siesie ni ade mesraw enkechi wate na eniema sometimes no eya na ehwiegu wie na wasa hyehye ne biem sometimes na ko property wo de wo kwasie ne wahu enipa kro na wo ne ne tie enipa kro na wo ne ne nam no ni su ene ne ban yankasa eya to da bia ma ne edru stage bia ye pa wade awade nte no obahu se be ma no wo ye ne ho krokro de John wo dada be ma no wonya de ka wo ne hye ne nsa pa fe no be chen say yes na me so na me so ban ni na wo pie na wo ye se de ni kwan so wo ye be ma de wo mpenko na wo ye me so ma wade ni mo abrabo no enka wo nhye na enkoku ho wo be firi mu sa wo hwe ne se enkoye ma wo a wo de firi mu na ko ba bi enye se wo koku wo ba wo no wo ba ti wo ba ni se wo mpe obiem wo bo ne ho kasa de kola ma ne nko wo toto ne pa ma ne nko obehia ne difo na wo de bo ho ban ne kura wakoma na hya ho so se be ya wo nkoye bone bi emfantia oba na wo ye bone de atia wo ba no eye wo na ho sunsu aso bone ne be ba wo so efri se wo kuma ba ya na se wo pra ne ye de okwa akoto prison oba no ne ndam ho wo sa dem from papa wo twen pra fe no obetwe kese o ye na kese so enti e ka kire obi ase ene ena ebia yamfa wonye ebo papa bi wonye twiase botitru bia ya to watwere baabi me so sho hu kran na kachira won say time is coming na yakopo be mo ya twiase botitru bi without you know the foundation cannot be laid eti ya kacho se sho hu so ne sho hu kran na kacho so won say be ye for atachire ma ene wo no ka asem papa ma won say sadikanfo na ba ye no ye mu bi ye example baby ani ya won ne ani da so se Nyankopon de ba bedru sei se ne Nyankopon de giye tatan kakra o wa adwuma mi etutu wase ne ade amesraw e bia Nyankopon pese o yi ufiri won wo do ko ba fufura obetimi akoto comfort zone ma ho atowo ama wani age wa blabom ntino gire pintin ya adwumaden ma wani nya den so wa blabom nya ntokwa kwan so na mo fa ho to awurade so ye no no ebese sawiem wiem nya ne sachira ba bia wote ne enye ma wo no awurade do be kwa akosi mpompon so bia be ye de gye na ye monyam hyen so de ama no asafo do first obema mama fa no si ase no medase okay anoti me ka kire me mami bi na maka kire me papa bi na maka kire me nuanum bi se wo so brebeba wo so obrebeba ka kire wo sa anoti sa wo nkwa wo ahoodin ku ade ene masema me ka kire se e mawre nho Ninyame edo die ebema 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 technicians me mame hello 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello hello baby afre with the mama me chechi boase mama yenti me see so fu bia ya ama akola ne mama awu no we see ne ma akwa ne mama ye bencho nyame nkwa ka mama ne ko numa biwi asofa abagane ebinu mo ho okay hello Ozo ye ga so ibino ma jo so katachi oda ro ma no ati bishop Luma mama no ati won kan dada ati won kan Ozo tubo afia asema Luma kan yezo me papa free na nini amuna iwu ye na sebi da osi o dibi ma nini amo me papa die na metambi na me papa so free mu ne tintina yesimi tu free da me yezo
The blame was to 3 years in the shade, man, so I did 5 7 2 years back from the Sika. Yesterday, I some journey here. Major Farmer and Fashion Bar. Calling here, and what do over the idea? For moving a management, the be a foot to the Papa. No boy. Okay. Hello. Baby, I'm free with you. The first is the neighbor. Maybe I saw more color maybe I'm a neighbor. Oh, my brother. 2021. But you must say, this is family. No one wired. Grandma, anyone who's grandma, son, no one. Nobody, a case trouble. It's all different. No one to them. Mama made around papa. My real what one quite dear, said the year canoe. Oh, what day, what it may. Okay, hello. Yeah, baby, I'm free. Quite just space in here. Asem Mpe Nipa. Okay, kwa you too. Mama de wonyina mfiamo. Obi na na obuna party de Osein katasa. Ofalimba. Obama che papa na misu mshuai. Uche kwa semanya. Wana oye manto oye papa oye bibia ti na bwana na fa kratimsu. Ofo. Yee. Remede atwa nda ko beta na ti ara kwa lebu obi odo bia no ke remede se obanya bu ti ana se wala se kiti ni si pare se wayem de base ko wa ma ndo no bi wu bra u ya uni ndo benya mo de ni ba nyebete sa bra se bi tu ana se wa yale na unye kitu ule asoro ko ni keke unye Yesu ke wo de ukama Yesu ana se Yesu o papa no mami a nyebete bra bibia to na ngudi kwalebu ni egi ya yenza po no obi da wa 7 months 3 months o mu ewiada o da nyina ne mi nyina wo so iti wo so de bia wo ka ho de bia wo no na de ni bi o bra nyebete ona de bia mka se mo meta kanene bibi to wana se wo yale de o dia na kwalebu o ma ba yo nyina no jo so wo ji wa so a bele je fata ni ko mo se o nyina yo mo ani ye anu amuka do nyina ni bia de efe ba o ti wa kan wa no ba ko cha wa ko mana bonu mo du da si be. Hello baby, I'm free udin le ma to be free so a within the sister Alice yenti o about anyway of a lumba come on kaya to ma so pa na me sure no how me na mu no was in client me dana. Okay we any Sompa Asem Mpe Nipa no ya futu na no de hello good evening. Hello baby, I'm free with the mame. That's why papa make us every kitchen from George. Yeah, you want to ask or ban it. What does that mean? In fact, you. Someone can be Madame TV and a show. I thought I said, no meeting in a babu easy. But I thought that my foot is some my wife to my motor. Can be an mamma so said the Yamitia say. China Mission, my foot is some name and same palm, what they church or any mark for. Okay, hello. Good morning, senior. Good evening. And I hear our country beso. Senior Ogolani Sompa jam no lockdown into who say adia chios adia so Sompa. Na no bomb pass papa. Pass Sompa de mobile. Ofutu bia se nkuran. Na ana nyume de mebo mba senior. Uya. Onimni obinya. Debio. Ante ne nkrosasem kese odie mawi. Ma obian kan no drum. Sa. Se wuyi a unya de obinya. Sam kwase na modi amai ene lockdown ya yesedem a yeti Sompai. Fatuma min chekudo. Tansona before me pio na bola na suman sam chewu nyina bas TV. Okay, curfew home. Hello.
Hello. Baby afre wudin mame. Yentio Marcelina. And Amen. Onya mokese. Amen. Eno mo nkwanhye nsɛm a mo de ama hin. Nsɛm a mo kan yi na me ne mo yɛ de wo. Ehwe da so gyina na so. Ebe te mo futu aya kɔso a da yɛ dwuma. Eda mo ase. No, okay, one day nyame de mo de ebebrɛ mo. Hello. Hello. Baby afre wudin. Kaje bru. Kasafie. Aboagye. Yenti. Na ofutu te ba. Baby anua me show. Boy a blab. That's a No, okay. Hello. Hello, Poultry Bema. Yeah. That's one guy say I kiss me so she be quite western off. No, okay. Yenti. Mama ntia say she be quite oba him ma oba tampa na abre ni wato so mienu. Of also seven penny so say you na continue twa money. Anokwa. So how you na twa money. Na ne awalinsem obu a osimikunu me chawara na say onye me say ntu ko twa wo de ato atene. Na akwakoto ya ato atene no bi so ko fa fanim ahwede wo. Nti me pa eda wanim da ate. Na woni ma se ba kon ye susu ane ye nkwala nketewa no. Okay. Se omugu aduane so aye se ye nam esapa. Na ye nim se da atempa e wo ye nim ebe yin abeto. Se yin beto aye so ye nam ba kese pe na emom na ye kanso na ye bo. Nti me sere se abotre ewie kunje nti obi a ofisi abrabo no awie no enyanwie ye nsam akoni adu. Akisi ye da ate. No, okay, ye nyina kwanta so entwen mani. Na so hwa ene ebe nyina enye kwantimfi. Hello. Hello. Baby afre wudin. Asem Mpe Nipa. Na fisa yenti o. Mo program ni mi sai pa. Okay. Oko. Hello. Hello. Good evening. Majo so. Nyame nhyira mo ne abutu ze mo. Amen. Rama. Okay. Hello. 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 Baby afre wudin. Good evening. Majo so katachi baby afre wudin. Me pacho me free. Tikrum bawo. Yenti we. And kwase mu program amu ye de anu de pa mo futu no ye futu a boy ne shenkuna na boa ma yitu na mo kwani. Nyame shira mo pa Amen. Amen. Hello. Yeah. Amani Adwuma dase. Ujira ji runabout no so pe. Biri kwafo anoche ne statue no esi ho. Obiri kwafo anoche statue no esi ho pampe. Bodu ani kura no. Bodu ani sukura no. Wapaja ni tia hwewiem. Waso sikadwa no firi wiem akura no. Sukura no den. Asanteman tiase. No pinye dire kan konsuma asanteman. Piao. Na boso ndiri. Jesu oka. Wa inu ba tisika asendi. Wasi saudi ya maya. Eya se nyame amoyi. Consumant ya. Eya se Jesu madu wono. That's a we see how do so because we need of for. So Daniel mo pa ni mo ya ase ba kan. Etu mi be ameka me me mababu mu ablabo mu da. Kwasi. Unsham sa me ra ho. Ya me say me watch the me ra ho da. You say one day. Yanko me be kwan na mame. So I want to test ka have no the stuff. That's it. That's what you need. Etu mi show be on friend, say no show be on friend. So pass on nanti. Yanko me me da ji. Okay, hello. Hello. Baby afre wudin. Good evening. Okay, achimodan. Oh, adai, ye show nkran. Asuma. Ya da betu ya mi. Me kuti ka po mi wotin ta kwate. Ne cha bo ta bi am. Na me tire be fa. Me ira be fa me na ni de bubui. So me nyo me fa mi am bi fa. Me ka me ko manu wo du go.
And the mama, oh, am I wrong? What they about amen. If you say umuya unim di obenya won kwa wo ahoden a oni ye kasa no kura no eno eye plus e de ma. Hello baby afrefre udin baby afrefre udin ma TV volume no confirm TV volume. Hello Mr. Philip. Yeltio But oh, hello. Your best say ya mo low volume of TV and our radio set no. Asem o. Asem kesi o. Ya fade. Hello. Baby, I feel free with you. Ahani ado frenu nyina besie enu ti ya ka che o dede bi se unwu ya unnim di obenya enu ti no wo ya wo anya wraho bi a wo famu no veta so sinkete se one day dako bi nyankopon ede wo de ebebrew na enyoma akonkai na woji wa wraho sam no nyina ede afri ho ede ama na enyoma bibia akonkai ye otetetu ye be bontabanim na yede dwumadia etoto aso ede amawo ye wasem chechire mienu a empo yede ebre yetiefo na medical catcher de bia se adwumakuo bia dawroma na enwere mutie nkasa ye ko computer so adwedie emna sesia Senior no do to oba me tini kura so wa ayo senior me dey ade adank ba product I am me ti de bia me na no mu no chef dank ba product we dank extra we no ma ho tutu ni na ebeja senior na misisi ni so misisi and also our problem there senior what see dank proke okay so we dank proke okay misisi ya we ni na ebeja sa we dey ya me come on do ba friend dank ba tonic we ma bi we pa na se na mtu ni di na mtu ni so me here be no we no for Charlie me taibo pa sir sia madam right okay na so sir ko ya bi betna me so ma me jame ho enje jame ne amuja nko na fi esefifi me to ntimi kura mfa me to ntnase na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na fi no yiti madam ho see every day as that it boy yeah Indre oba penfo oba o ma akwara nufo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjegedie nkratoi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko unsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwenunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako ewo
ni nsuhye yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to King's Walk Herbal ni Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Deni Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ni Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankra to emu agi atum. Okay, yama ahwafo ani atiefo nyina akwa babiem eba de asanteman agi atum de Ghana man agi atum ewi aseman nyina kiremu Sompa Asem Mpe Nipa no hey adigade abakade kumasi jom nene nansa yankano sa ene tabiri asem bi edeto ya proso na asem no efri buaman chechwere na asem bi asie busua bi mu no nyame nnokura nim ni awreho ekunsunsun ankasa adenti mami akoko pension ahomegiem a ye frɛ no magi mame no ba ayirai na akoda no yiraye no obata ne ba yira so de onya hwɛ ha sɛ ne ba no bibi ntuno ɛno ti mame no ye na adwene sɛ saa na tie dia obekɔ akɔpɛ ne ba no akira kwai ne ba no ɛwɔ tema na awrawo sɛm ɛwɔ mu nyina ne sɛ mame no ɛfa ne nyoma si ne ti sɛ wo kro no enkra odima wo mu sɛ okɔpɛ ne ba no afɛ de yɛ nkonkɔkɔti afɛ kura de mame no so ayira ka ho efie mienu ni mame no yiraye na kyɛ sɛ ne ba no so yiraye no be mfie miensa mfie nan ani ɛne yɛ ka saa asɛm yie ɛno tie amame no ma no ne abusua ɛde bɛda Sompa Asem Mpe Nipa yabo yentabam ya fa soro fa fom afidikasi yi emo obi kire se maame no empo wo prichi woji ebi so sesi wo ha kentampo ene ekro de omobobo pinu a eche no obi so fura ya se maame no wojima eno ti ye boy yentabam duru jima no yeti abro hosem se antimagi ebajima de na nso so ofiri mo bosumi mienu ni na ho bekwa akohia se maami akọ ne ba no sabre wono ne ba no wanhunu o wono so akohia ne kwanhia wuo eti sei no ne ba no ewei die na asi wo abusuanim awrako sembe na asi wo abusuanim anamo ben na abusua na tuo wo nipa yira nim enwada maame no na dat Sompa TV no so no sabri waye nyame dia awrako na ne ba no so ewo hene fa enwada ye ne maame ne ba no na dat TV no so no awrako ayo awrako oye wura bapa se wo fa ne bag keto afa chele wati bi hye a wawo bosumi mienu ekra se wo kokan nyame asem sempatra adwuma ababa wo yi wagya adwuma ho ede ba ni si ye eno ti sabre no ababa wa woda TV so ma me na asene din ye sen Victoria Aboagye no ya adwuma wen the Trust Hospital Accra ni dwuma die ne sen Pepacho no a dietitian. Entiba fa se wono yira ye be mfiese ni. Pepacho wa yira ye no 2 years 5 months. Wa yira ye no 1 month time na maame no so free. So wo ko no. Efiri oyin hu na kira kwan. Eno ada ye ne maame a odi o maame achi a wone no tena tema edi nkomo. De wum waka. Ene yene ni kunu no ebedi nkomo se ne yire aye no anamo ben na wotuo se empo wode kopɛ ne yire na kira kwan
Anuti yehwe na yemfre ni kunu no ene ye kɔ ne taw ne awie story we ne na Nyankopɔn ya dom a ababa wa no ye menwanwa se efiri no abesi sa abiri no yente ne ho popoe bia. Anuti yenkɔ homa so na ni kunu no number na ye busy ni kunu number na ye busy asem o asem kase pa omna samansa na ibinya papa no yenkɔ yenim. For sure, Yancha Tifo ni Arifo. Na Mincha Udifo Samuel, who Fiane, Senator Bay, and they are one. Papa Becasane, and Jacocona so Manchia. Of course, you Asem him send a Kahum Bay Yabobo home. Grandma Mazan coming Casabi, but Tessa Mecasa, near the Shadia. Okay, Nikunua Homaso. Panipa, Memoaqua Baba, Sompa, Asem Mpe Nipa, Jumadi, Su Kumase. Hello, what to make? Memo akwaba eba Sompa Asem Mpe Nipa so ewo Sompa TV Kumase. Good evening. My Joso Katachi bibi aboko die. Ya me adom. Sabre die nyase bia ye ni sound sa na ye nyina ye hwese magi akos eye wo yire. Sesi ame no ka sei ofirifie be se nie. Ofirifie 25th of October 2021. Ekwayi wa. Beme na wo yire wo kono wo de nkra bi gyaye. Anase wo twe olete bi etu akirekire ba bi a wo kro. Nyame adom. Me call no me take leave kakra. Na ne ho fa no ntini eja. Or recover na boss on resume with you. To resume here na issue ni buy a fine can be bia ma and share you ma. To ko buy na also what bread I'm so okay bemenya ma ene ma membo a oye di obeye na so na ma menko fa nkwara no wo me anti ho ntino before me kwa ba na bia wa nya rest kakra me say stress na me adome kwa me fa nkwara yi bai afi me anti so me nka asem nkyere no ana me see you na ma me fra line nkwara me so fine e bia ye wa brain na wa ye we put phone na to baby ntineja me je ba ya be ma ye na me je ye na me two car den nkwara yi eba e ba ye no wa two main trap door ni me jona me come next neighbor na me bisaya ana me board you know so Auntie Akose, uncle, Auntie Akose said I should give the keys to you. Let me pick a key, let me be, me say, be a said then we call them, lo and behold, now or the letter to us or call a crashing, no drop. Hello? Oh, baby, come on, Bruno. I am a pa. Yetsa na yempeni kunu no na 2021 de ano den na yakɔ koko pa koko duro ano nam ano hye 3 Herbal Center ono na de 3 cool capsules koko master wo de abadwa so orofo yenko ne kotu koko na sihu koko eye yare bone pa epoma to etwetwa woto na koko no ankasa no se twetwa woto na wahwe na akɔta nipa mu ase obesi akyea woto no emfana bone na de beba eno so de animguase ebetumi abrew koko ano de ne pa orofo eduru ba bia wani so wisi udwade a wo ho nam eyo hene koko na yesa ade no ugya wonan emogya firimu ba wo ye bema na wo hu sa ade nde a mayo ebeba form enu tina make catch us 3 cool capsules coco master yenko na yeni papa no enko twetwe nkomo emra se hello hello papa pani yento yenko no so enti uja letter to ho say anti akosu se wo kwa akurase yento aso me papa you hello yeah papa uja letter to anti yentio anu to ja letter to ono ken kai wo so wo kwai so kokura ko ye dai ofa wani ado ni ti me se bo akobusha po ala bo mo amane ebe ne busha po amane ya ni ado na di tiena me papa o she no wo busha ni o
so patrol brain and jam the bona man and ban attack so be sure for by and be a kind like an open into money kudos and I can be to make it and American make over maybe ship to Lisbon the Medina no for kind of court no bishop for court police station call the chicken plane or I feel like trash is a eti akoba asa se mukọ ka kira posifo se unhu yire no oto aso eba kura wo firim eba hwe se empo wo kwa kura se no wabeduru ana na mi adom me papa hwe no no so ka so wo dem we call this station called the issue on the portal ala mo friend man ala na mame to phone na please when me that when I finish my me to that you only and I only be or say only me pastor attend so the malaba ni tell the cast na ya do no who are bani into ya ba police station and ya ba lunch go temple you person be quite na me e bi o bana ba so na me you na catch share the phone. I feel like you say a banner. I'm catching it. When you share the photo in front of the the dear one who mean I shouldn't you pick up. Only buffet, that's it. I feel you say in the banner. I'll catch it. Okay, the dear shouldn't put you. Eti panipa edi say na oyire na yira ye ansa na uko posifo akobo mama ne said one year I did okoyen no fret o ma no afret ono no bonko no akatira ano no be kapten say atendi e possible bi an baby o no ti ase no okoko baby o obi ye ba ni na papa na afro ti ya de one year you complain to one but little of and my papa to cross in the Kasai. Masu penny any Kasai. Because no be for Kasa. Enti every 2021 no besi na wona kasa mfimfin wo baby no. Saa bere woda so frem wana. Baby. And also call no CZ tambe. Next time almost like a baby 7 to 8 months or a year plus. It is so far no wo gidie kese se wo yire no wote ase ana se wa firim ofa ni ya na meeting na sede na usika no oyire no wone no tena ye no kafra hu se wo wadwen ha bi ana baby when you need that you be ko fine anasa na atete sembi ekoso ofio na atete sembi bi ankoto ma shu ba na ba onu le cook na fish so ko shana ne mami ne anko ne mami pepe no ba ku ne pepe shine ni je aba na ko ne mami wa ba so almost like a month too on share travel again only share to my dear. Then I question. Man, Kasha. So I say, I can cook you. Welcome. I feel the one I'm born in, I make it come and say, oh, Shane, of course. I say, you're better than my meeting with the Ashton, but I didn't see the one can't come in my meeting. No man, Kasha, not in shade the other. You are no trouble in the present and born. No man, Poultry I can taking 1 year one. That should be man. The okay and me no me pana ka thank she ni man to we and be a mix. One show me 1 year. You be asking to you. Eti sesi ano o twa wo yire anase waware. Asem ya den do marry.
na umware dia time one wo frem a esizi ye no anamo be na mo atuo se mo de hwehwe na kira kwai kira kwai ndio eni no bikwa na de chini eya because me na no ye de no nyai na sheshe kwa bikwa to chini no me jadi dia ma bikwa to jabi bia ma busuafo so mo na enko hwe no ayo se mi jadi dia to mo ko hwe no le ya ba fo mo de ana mo so bo ya mi ni po me ni ebisa sabi ebisa ne shota ewa bushia penye ni ta to ni hwe onu wa oni die ko so ko ja ke de bushia to te ki ya ne so na mo mi ki ama bushia fa na ti ko ba ni so ana bi na ko Oba no ye ne ho ade ya mi ade ye ne ho ade oni na wo sai wo mi sha dama ba ko oba ni enti apart from say okoka kira posifo no na empo emu ho no oba no frefre wo no untu anamo bia se empo ukope na kira kwa kura oba bi kura na ujama busuafo ya mi ni ye shi ye che ni ya shanti ni pese me kuto aya bontin ni pese me kan ni me be die hauni ayawo beba enuntina me pese me hu modern bo a wo bofa wo ba no na kira bi obi aka so nipa bonini enti haye kwa ho kura me hu kwan ho ade aye ton se we ye mankani bo se mankani we ye bode be bode enuntia na mo be na utufa ho ase ko pe wo yede na kira kwai oba ala me ka kron pese de be na ba na mo ni we ya ni hawa mako pese na boso ni bi kwa foni ni ndema na ya ma ala de mo so ya man opeso busa the question oyire ni nwan peso busa wasem ba komienu bi me pa cha o se Mrs. Free mo no wo frɛ me maame no me maame ebufu mo ka take call no Mrs. Ayira no excuse me wo so frɛ me maame no me maame ebufu mo ka take call no nta ya me ka shem na nti en cha be gemu ti tibeke asema ba ya se be koso abadi no kwa wo na wo take program eto system me na me create program to Mrs. Tenim e dey program na me create ye aha ye eyi the patch jadi awo kika no wo ho no e dey be program aha ye nti e be se e ka bibia mo bia wo ye ko so e dey program na me create ye ana ka so ba ni nua ba na wa ma ye kuro ma ma ye ne ho ade ni nti wo ka so anya ne fo ana o because when you for a deep problem I'm creating ye and I can how more be who problem crime creating come on be who you be see who no crane woman near ya papa mugu a deep problem I'm creating ye meet you one random me for before and down and I wasn't on the problem I'm a friend in the papa did it me say a person who me say I'm creating problem between you and your wife and I'm saying there be problem I'm creating and you come on be auntie but the problem what you me friend me mama penny ya friend wa homa so me friend me mama penny penny say that just say some na wo ba ye no me ka say me ho asem wo mu no eye no kure me creating problem when you akosu a chance ho no me create problem enti na wa pam o yere ama na frifie no wa me ware no KY to ka say busia no ka say ye nu obia ofa meet you ya e pe ni na me pe ni ni kata me pese ka samwa ka wo yire ebusa we problem ben wo kreti e bia problem o kreti na mo ba na dwane afrifie yan hwa ne miem ne hu bekwa akura be fa so enti problem ben na o kreti oko na se ne ko basa na manfo so edi wo mani be san we wu no bi obeman o hwe ni ye o yira no se maame na ngobda de nyangopo
Asem. Sentina that my friend catch say mama. Asem. Okay. Yane Odi4 Samuel Prayer Council Center. Enkasenwi na yemfra busua pani. Na busua pani so frɛ me a. Ototo bo ba park rezo. Asem o. Asem abraho na wanhwe yi a unhu se asem no abraho. Asem na asifimo busua wo kyekewere pa enipa yire free mu na omukọ omma no abraho papa ena me wura huye enya asem ketwa na eduru ba bi akwantifia wade so ehu o onyo bad food da ubenya asem adi food de wadwo to so wafa ho adi o nsem akeka ya no Odi4 Summer Prayer Council Center entwetwe komomra Odi4 memo akwaba ye nua Oforiso bibia boko de sedanka nyame na so papa dia kani Odi4 ohu ayefe brante opamonta de ojuju style pa Bonasco wona se ya memra no wona se bra adaje no o spajanche meko ho petipom Bonasco no meko ho o musuti o pa okay Odi4 Oforiso ni usan ya che pa na ye ka difu djuma dia asantemem ha obia ni ho a ono se papa sabre no code no amanfo busa ho asem pa se difo code ko fa free na mse ne dia ya wado no anka sabeba na code no ho asem no da bia woka code no ho asem da bia woka na eno na amasese dino asan pagya kese pa ekọ nanim konkai pa Odi4 amafo di code no ho adanse o Oforiso me da se bebre na me chia wahwefo no tiefo nyina sese code no duma edin manhia ahembobo na Jaba family house no Oforiso anu odin yo me se obagye di se maami bi bai wo firi adankwa ame ne bai obai wo da hotim wasi hini fa no munchini ko Oforiso ye di code no gu akwam maami sese wa sole na metiase obai last week wo sese wa sole obi a wada for men fie na no wa sole Oforiso papa bi etua na mo firi nkran wasi na adwuma wo mu obi a wo na se am ya pam na firi adwuma ni abra wo no so abra adwuma no part na company ni ye company echese hini fa no wonko ye obeduru ahimbobo ano ye di code no ma no yas adwuma na sa afre no Oforiso omo ekope visa ye refuse wo nyina omo sa ba ye na ye di code no ma omo kwa omo akwaje aba omo free north e de yale ne o hawo ne amane aba beduru manim okumase menhia ye mbobo ano a Oforiso code no aboa ma bibia ye fine enough from Oforiso man bi etua na ma Oforiso nyan so e fitani na enwuma adwuma no ba no so a ada adwuma beba pa no obekọ fie ne ka eda na chi no sika no obenya na adwuma no e ka eda na chi ni ntimi ntua se oba adwuma mo so na wotwe ne bosumi nyina no wonya adwuma nya de aka eka bia so mba be wonya adwuma ye ya na kanaba nti ada adwuma beba adwuma no obekọ no ne eka so eda na chi ne enye yizi oba ye obeji kodu sa ne nyina asesa ama eniema se adanse a wodi ne nye yizi Oforiso obisi ne niema aloko tese wo ye bibia enye yi otua na mo ba manhia ahembobo na Jaba family house obaji code na ma bibia eniema ne ba na eba Oforiso obisi wa e promise na ni ya fail no nipa bebira ahye ne bo mmem obaji code no se wo mo share ne bo na mmem no se wo mu nyina wo mu na efre no who say yes Mrs. Sister ba was Odi4 afre no ma gide na mo kan de na me nye ni o be me baji code na me say send password si ya wo wablo chiri me say wadada me ya chat be 2 years ni o wo say afre de me frɛ no biem kwa no mfa to be ja na frɛ udi code ni di gu mu ade ma me ya o chire me de me fa nkoye no afre de ono na frɛ frɛ me scar wa send ya ba nipa ba me ensa wo de omdi ba ye no omu nyina obi ya di scar ba just afre de me say ma me no ono na e di adanse ye ko hu say yes you di fujuma na ye wo de ya frɛ no ne ye wo de ye wo sua okay eti code na menhia ahembobo na Jaba family house de code no Oforiso akuafo a omo aba bi gi code na omo koko eso no enye easy man bi Oforiso cabbage ene wo ye na o se cabbage na wo ye no wo don kakraka wo na se cabbage ni start se ebo a na man bi aba be fa afuom ho na sa man ne be fa afuom no mu pe na cabbage na start say afi na haban na start ye kokko
ebe ebo hu se ya na cabbage no wo je se wo ntwa bottom akora ene obaji code no ene ode koye me kire ndi onkonkwa yin so wo fu na no vo se wo se man ewura fu no man o twa hweye ya wo mu epaja eso no mu paja na wo den kwato ba bia wo no ada ho ana ne so ti no osore koye e say cabbage ni se de asi abo no oboso papa na hu say yes bibi wo wiase enti wo te wo ye den nipa wutie wo te wo ye den oboso wo ma sunsum ni wo mu da me se man bi wo boase fosu na last week ni kura say na ye no wo frefra na bi e kura obefre oboso o se adanse opesu odi no ofosu ni na ho nyina ayikuru ikuru eno oso ne yere so da ye no na kanka bi wura na ni na ni eti ni yiri mom na so da ye ai na kanka bi wura ni kunu nem ai satam de na nye hwe na nye hwe afa de efiri be 1 week ko ni kunu na ho okọ abushi ba afa de ni kunu na ho na bom funfunya afa de eno anu fojo ni nan no ho no ekura be de da ho no enye easy ehne fa no wonchini nkoye obeduru mani mo kuma se menhia ahembo na Jaba family house oba na me so me kire na ade a won fa onkope kanka bi kro na o tena se na me se una we kokope kanka bi akese kokko no kope ba akuku ne hatama no na me kire na ade a won konkope nka ho na won hye no ofoso mi bo kanka bi ni so na yere ne se yes ehu se odifo una betuma boaye fi se baabi a ye kina kono dooso na mi kunu nan no me so da ne kanka bi wura nan no enti kanka bi ni wura mu wie na me ne tie enti me so ya me hwe ne na 3 days na nan sa se bo ho bobo na just odifo mi tie wiye dia na chese Nyankopon bie wani na huza kanka bie wuram sata na yere ne kura nkasa na yere ne nkasa enti ka me twa kura se o mbefre o mpese o mfre enti na yere ne nkasa we na manfo si jakokko na so no o so jakokko de nya so na metena se a ne jakokko no so awboa de na bebe manim o so wonya duru manhia ahembo bo na Jaba family house nko adia jakokko no nya so de a awboa enti e kire yam ya adomu a o so me se papa ne nan no ni nyina akọ okay wo bi free sirem ya sandema ono so ne nan sa kropa o se hene na esirem na nuro ni nyina wo wura makotogo akobeni wa ya stay ena obi kire nso wo mra manhia ahembo na Jaba family house se wono so ne nan ekọ okay efoso adanse ni pedi wo kuma se manhia ahembo na Jaba family house esoso eburo adwene ne ntiase so eti de wo tie ntie yi anani abre de nani abre ofosu de nani abre o se bi frinkan na ebe ya wo bi frinkan na ebe se nkrafo na dance a umudie no enye easy enti se jakokko no e kire yam bo aso aba nia me ha kire me tenase e wo kuma se manhia ahembo na Jaba family house e kire yam bo ade nani abre ofosu me se kwan omomra ntem de nani abre odifo efa ma no ntudwa 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo kumase manhia ahembo ano Jaba family house hona nyame jakokko na so tumi ni ye adwuma ofoso ntidie nani abere kire Yankopon ya adoma akokko diko difo tenase okay ntidie nani abere na mehia na kire wo pa bibia hu o pese ade bi free ni nsa o pese ne nsa sa aka na ade se oba bi na eja wo na pese won sa aka wa ade a kire nyame ja adoma jakokko na so okay se be ma bi su na ebu kwasea na pese won sa aka wa ade kire nyame jakokko na so susumi no be da na se wonti ase na se sani ma na ese ni ma bebiri jakokko na so okay enti kina ya boa obi antumi kamera gamna be ma me mfa kakra nso so de me cancel ma nipa hu se bia si bibi nsikwa me de obi ko odifo na adwuma kase pa no ya me budina mo na
na asem kwa de obi anti bi da watima ya adwuma na sakusua de amasisi nka ya position na wo kosoro akɔgi sika kɛse no won bi on nim nsa no nya hwia fe de onom nsa na asem basa wotimi de adwuma no tra ne hye na wa lazy mpaboa no adwuma mpaboa no na ɔde challenge so ahe baako na ɔde kɔ adwuma mu tri sai aye ne nsama ye basa mu de na china kyerɛ nti ase nim ankasa na obi frem se mo na asema na mo kanu na mse bra ha me mo anu nsi twinya Nigeria mpatanto ko we bi jan bra wanim na pa oba na mde ne ko ye no snara na baby ana wo no level no awo no antana wa edimbo di for za no antana wa na akopɛ bia so akɔgye aketua kase utiri kwa na ye de mo hye amanso nkombo mo kokwam maka abo keke go baby okɔ ye ne pa position onya ne sika ketua nko baje no say no ntino mo ye ne sa obi onom nsa da wo say one nkrofo kɔyi dombe tuka na nom so nsa we de enhyeda nya yi bia no mansa no onum bi enua no se de nom de ye atimi aso ni dem ama sese de wa nom fie du de nyina sem oba ye no che na kwanche atene no se we de na keka konka mwa etima tinani so an code no aye ka ho asem sa ye wo musa ya de no so no o de padlock atomu se de be ya umie difo be bie no wabie enti me se wo te ho a mentena wo na ye kan nsa ne mpanyimfo nsem ka gu ho na ye adwuma ho se bibi nsi kwa bibi nye ho anke da nto epunu ne ma no o ma anka ne kwasa wo no o mu nim de besie enti me se wo te ho se mi di dwa me de me hwema de awie abrechen de mani me bre be fa o bua edu nkwa so nkɔ da me na me ka choro ntino me se wo bebo bra na osisu a simuntem emie no so ofosio se wo dog garden wo fichira wo manwa ba wi ansa na wagye ho a eno no ene sei ya wi ase na wi okɔgye ho ede enti wasimu no antentem na kura de ye penso yi madawro ma Sompa ba obi etie ye kansem enkrofo wi aye nkɔ wo de wo tifie ana odifo no na emre fie o mabompa ye ma wo bra na beja kwankyere kakra bu nche wo wie na ye adwuma ma wo bibia wo ye bia bekototen wonya me edo so wa anya so bo odifo ntimi nye wo nanso branka ye wi na be hyase no ebe emfie du ate afirim enda me sinka me de ma de pa nse usimu a usisu a se bia wo pesa obobra no tempa na wa pe bambo na afi obi wura menye yie ne nyame ade ode so na etia kotrotin odifo ofosio nipa bebre times ayira untime nkai se okra nso enya adwuma opɛ amaya ubeye adwuma ya obi ton ofosio de sisi fie obi ton yomo de sisi fie unko abakwa akoton bi enye yie because nya ho na se okra na nkasa nya ho ne nam enti yanhwe obi so mfa mo ye bra wo so be pe wo abrabo no wo la no be fa so wo bo di for hwe wo so wo de we na wo ye be yi enti koye we kokaka tukwan koton fus koyefu ye ne ho nipa ba ko koyefu aso mi nye kanda wo ya na odi for ka chem ni mienu ze efo na moa wo odi nsi kan nyina ko chem wantie mi ya na mse ye be ndo so manya ma pa for ma ko jasa ase no na gigya okodoye winim se aburo odi du afu ni mu no de onyan de odi du an do so sen de onyan minti bi mboda na ogya akire die kwa afu be se 12-13 acres ahu enti yamfe pem mo abrabo enti ofosio me de na de me ba na futuo se nka nipa betia nka usimu a ntempa no no wahunu bobre wa bo ho ban ya toto footballers be bra kwotena bench anya so onimbo ayi no coach na nka se ye frɛ no ni wo ho ya ma mo bi se ete ebe kakra ba fichire kwa nka ba ko ma ho enti mesere ni nyina ne ka ho bi enti mo amutu gala mo amoton ne ma odwo mo amokwa wade wa hwe oba school waje asasem ni kum nipa se ni bibia wo ba wi nsa wonom nsa kra wo mo me na me ka cho so oba ho eye togo na nsa da ba ma bi nkomu a ne mfifire nwinu wonom nsa wo mo nipa se de nipa asia bere no o masa man kwa ye tentene sinisi wate na aya kwa ye tentene wa bere o menini mienu enti abegwelu nanim sa na mom ohwe oba fatasa ohwe oba ya mamre mu no na ohwe no a nimyo dibi nanso ohwe ani wi apabam
ana oba bi nso sana bo soma gin ho ahwe be ma no a osi mu ano akonya oba afro me say wa hwe so no oba yi kwa oba no madurawu enti bra na de usika akodim no beje wa de e wa hembobo no Ejaba family house 0246 71 17 0246 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo kuma se manhia ahembobo an ho na gya kokko no Ejaba family house eho na difo samwo eya nwanwa dwuma no enti wotifie de na wo ye de na wotifie ye wo se samna na enam etise wo mu na ne wo koto samna na wo de so wo manhia ahembobo na Ejaba family house omna samwa for sure me da dance na me de me kan ho asem dem pese me kan na ne se okudifo am de me hu ne se 1 month time udifo ba bosumini yenwan ma na omoba me ho a e de omko no se no ma so se de du me bi omo so metra fide ya na omo ferry on se baby am de Michael ba na busuamu nyina on na osiwa chese dwumadi bi e de man se onye Oforiso ne nkontanum ne nnuanum edan ne bibi on na hweso sabruchi gusu ebai sekan gusu Oforiso on fasade hu ya ne se bibi asisi na me se me dakura na bia yi freme me se me fa wo freme omo me se wa so me sa fa me ko difo na sa ko do me pese me ko so hwe na nipa nso ye nipa bi o chinyegifo me ana time me pe obi o chinyegifo na me na ko difo Oforiso me so man inside ne ko o tie me na okoya me de meja no difo ko transfer no abo na mane be kura me ne ba kwa no kan bibi sha no di omon be bia me kokko na me bi de hon hye na so chan ha na me nya botre fagidie teche ti na de bia na me ka se me kasa me se ko difo no am fagidie na otri eyimu a wo no ma na okko je ho akwa ne be yim enya djuma enne enoma course nyina na se ne se bi nipa dasani ene hyase me makasa nka wo benya kura Ghana ha wo didi kura nka kwa busa ansa na wa bididi o ko ware kwa busa ansa na nka wa ba de wa ba ware but a bit ye nipa nye na na menwa kwa kulumba ka asem na to mitiri mo se yesa antoanya wiu so nipa na gya antoa because nipa na de wo ko enu tu nam wade bia na nya wadwe se wa ne wa ampa ko ba bia mo yenim ya gitum ya de adanse no ade na ye ka wodi hie bi mesi wa ye krakrakrakrakra uso menso djuma wudi ne nkoye Oforiso edu mebi wa nipa nya wo na ye bo utiri so na wonko de won padjuma wan so won padjuma Oforiso de pese kan nyanse to anamon ubibi wa abrochire na wo no sebe no man nkoye wo sresre ni nyina nye kwa se wote na obibi wa abrochire so yare da ho ana sebe no man nkoye na te a dima no ko di fo samo kwaji code ni bi no mu akwanjira ne kakra bi na wo ko ma dance ne so misa no pa bia me ba wa sebe me fa o yeto adu me bia kokwaji mpa bo ansa no ba adwuma because ye fie mu a yetete no Oforiso enye so yize za wo eti ye besere adanse ne koso ni mo ya ne ye besere wo mu a omnam ye so a mu ko di fu adu me bia wo mo so mra mekasa na no mo fele dodo ena obi wo de obakura na nyame pa wo mpese ye hu anim kura ye bekata wanim na wo so ba bekasa because no ma e koso man jawa nya sam ketwa adanse e koso no wa obi bia de na boduam e wa solfie obi okura de odin bibia ko ba solfie ne na kura tichen da na yete ohun sofo no kura da eti bomoden ne ko Ejaba family house wo manhia odifo sama na kwankyere e kakra bi obi antewa na onya sore nso na akoka se family obra fa sabi nkoto bra fa America bra dabi odifo kwankyere kakra bi onkonkonkoche eti bomoden na wa wutie no babia wo bia no
tie asɛm a yɛ kan na ko di for sama ho na wo ba bi di adanse wɔ ha ahye nyame ani munyam. Okay. 0246 0246 0246 0246 66 71 17 0246 0246 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo kumase manhia ahembobo a Jaba family house foso na watwemu ni nyina yetenase kwasi adanko tise Sunday nko anopa 6:30 to awia 3 china yame ya aduma jakoko anopa ku jakoko na so kontem na se kontem uma me ya no me se nchiato no kra mo kra na ya na me pe wo mo de na ni abere ofosio ye ko de ye chia obi a lawyer Delicasante attorney general ye chia obi a wotie bia ya onfadwuma lawyer onfadwuma de ni agro onfadwuma de crime okay ya no D4 Samuel Prayer Council Center manhia hembobo no na etwetwe kowo no wochina wo ye den kone ko hwehwebiri mu ate na nipa na ho wonwi ko D4 Samuel o manhia ahembobo no ho na jakoko no aso kekrede yakun akoyanim a ehfa asempei ene da ya apno so twetwer ayo twetwer asem yo emu awuram na awreho asefem pa maame de wukunu kekekan ase a kire sai entawantawa be asem no kan me pa cho se mubusa no wanka na je se wo kura entawantawa nim tawantawa kro nim asem kro Enti kwantifia wade na make no ware ne nkra ho be ba cha ma me na wote ha ne yeso akese no ye papa echi ba mienu omne ko nkra kwaje awade no o ma kwaje o ware ne nkra eho o ma ma yekuru ma me ware enti na ma me ne ka se nka yare ko mba yekuru ma nka me sister ne ba issue ne ba say ne ko ma ye den ko mu ko akra producer yemfra busuapani na yenne ne ntwetwe nkomo kakra efiri se odehie minu atumi afiri mu saa anamo bai na wutuo empo se yenhu wo mu kura mpo a ana yenhu ababa wayi a anamo bai na wutuo firi se asefem abroho medie mi hupa ene se entumago de isuafa ba bi emre maami a wonya ne ba bi kuri ne ba na ayire tie musa se possibility say bi be sayira no eye ai obi betimi asayira because mi ankasa no mi hunu no hwa chese bibi wo to copy a tone press any two keys ye ko na ye ne abusuap pani ko twetwe nkomo mra se hello Panipa memwadwomo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa TV Sompa FM Kumase majozo bibi aboko de na mi aboko pani mebusa se abusua no dibre bai na wowum me na me aduana abusua pani awati aduana abusua pani ani atwrade abrade na mo akrabo aye kanama no ho okay Panipa anumre die menke kan kwa nimu ema yaw bi emma antimagi abra wakaso okopene ba no wokrafi na empo se okrafi kura okoya wo maaye no edi anhyehyeye na abusua pani wo yeye okay mecha ma fefo mo chifu nyina antimagi ni apa na ko yana juma wo nzima ana odowie no wi amwasi so betena fie a no ana ofie ye maame a oyetani ye maame no onyi kunfie so pa de no fie afano anti ko ba da ko fie ko na o de bag ni nsa afio na ahye ni negu na ndi ran se ai amna dai ana fi omoko program dia ba namsiyo na we put on the thing o be chana no be busy so o ko no bunta la o ba
and you walk on a sack, coward say, no, I'm going to no, I say, and my mountain will be. Now, other in the Kubuhana, baby. You join a man for a far back because you can't have a car a coil. To call me to your father. And you never friends, not in combination in Babu, and your information. The Colombo about you and not be anything connecting to not Catifano. You do you afraid you. And you so come friend. In the command, no two. Or what in the so you communicate here that you move on your business and a land and here, Mamma, you say to be on about it. And a tifa. Because the Banako will do 1 month time, I'm so far back and so didn't have young there, which is your farmer. My message after things that any more, Tema. We have something I mean, if you could not go near Temahano here. And you know, of course, I need you there. My men and baby now our farm. Because my by after cinema, no, I'm not a man, and I didn't come up. And you necessity beyond or more farm. The children of who's the man, only farm, no fast one. About the police report or police station. What kind of cockroach now at the bar? Mohaya, who's an answer for free money. Now, my back, no facility. Yeah, a cool cannon. If you buy, yeah, I cannot be new. No facility. Kemaholo Tara, I mean, I'm a fanusa. Or course, university, you couldn't know. Abushana Okano, or Temadusha for a bono, no, it's your Abushana Okano. Now, I must say, I'm going to Moka Biakano, but no facility, the cotton crime, no one can attack her for. No, could I mean, no continue. Minimum. Okumu school really is a woman, and I will buy a crew mother. Now, so I'm making you. Mammy, about my movie, I'm watching. About Sarah, will be 3 days. 3 days, I'm a corner. No, I see that was how feel. Okumu also had to be. Once you said to be, once I married, or son of a baby, it's not a kind of. I say, what could you do? And of course, you are a little. And one guy can say, opportunity. And you don't give on Sabana, although I can't do a 4 months or you. I don't know, can't you? I don't know, I can't you. Or is something one. And if you condemn my brother, you would love to sign a woman in him. And if you do not give an ama, only names that the other thing. And the other country said, no one can't give me something with them out. Oh, if you don't know, Madonna, we know the money. If you what you come because you must. You tell my business is about another man or ban. And you tell my Miss the penalty, also know which one in your town. And you made them, I say, someone who I see Filipino. Then my none of me in that. I'm a means of me better. And you know what you may take rather than me for the minimum. Many that we is looking at Marana, I was a penny or cannon. Not sure it was a new. That was a penny of Yawariano. And not on the worker. Yet you did on the coming line to I they do chicken and say, I don't have to immediately and see me there. Come on, I say, you mean why? And you can present a miss of the grass. So I'm not a young Beman. Beman shot his the minimum. Penny, says here, no, Obana Yomanda Sugu Bemano, if you. I live in a team of kind of minute or one, I didn't know. Papa, eti pano twano ni nyina na macheno. Se unwa ba nimpon ekope ne ba na wa mabiem oyirai. Na wo faasi so ayira. Ebusu apani anamo be na wutu afa ho. Mu ene honam afam. Anamo be se ya afu mu dia ebusu ye juma da kodi 3 bonzam. Yakọ plan 9. Ya
say this is when I can tell me if you know am I and he akoba say we all has been na asaba so and you know that all right this be asaba kan na ma ba be na wo so you make can say be man na ba waro ba ni abuso ni ni be man no ba ma war na ha and you be sure na ni nya fi be man na to say abo waro no I feel ya ma ko na abufu na o de pam ga ni fi fi no so me na me dia wa de ran pa ko de ma dia ba Mwabusu no emu achemienu a ebi won kran ne bi so ewo ma me na wo ti akwa no fa wo ni usha kete please atani ati na ma ni nyi ye ndo ware tema ho enti se udi si se seka o ware no wo nsam dia ka wo hwehwe wo fa so aka ba hwe na firi be ma no eje kura ma no fi no wa nya to yewi Jesse no we American to bada there's no American tamano ase akwa yo mo hi nyama opi bi ho hwe no ko wa fi baka sesi a wo hwehwe na fu be ma no na mo be na wo betu a be ma no e de wo de hye no bebre wo anya eje be ma no kwa eje na obi ati nja de to ma mi fi mu no to so thousand no ni bi chire de wo de ma na he do to be station mi ja to na ye ma hu mo fa se mom me hwe se benya be ma no a fi se abusuan so hwe oba no afri no ho titi a panipa na sesi a me ne wo kasai ya ma me a wanya ne ba bri ko no nimfu ene na japade e wo chechewere ho na hwe so woko okay 3 eco capsules coco master said na me kana me di ho dance no benya bi atokoli na keba misty heba ne apidan ke fi said coco aduro tatahwe omanfo dodo no a na wani ewo coco aduro wi so efri said wonnum bia enche na coco no wadi ni so enkunim enya asam ketua upe bi atokoli na keba da ne heba misty heba said me di kai ekan ye no 0546107107 3 eco capsules coco master duro papa mizo ene 5G miza ewu dwaso na Catios Marketing Agency omo ena di mizo ene 5G miza abadwaso orofo aponto oni abadinto oni yuyo ni ginada dwumadi eni pa bodompem ewa ase na yebehia bibi ni anom ne dia fefa eminim ne atumi adi nkomo no mizo ene 5G miza onya akokọ na mbichika ho a ene ne wokoro wanim kura manager Daniel ewa 21st clinic atwa overseas yakọ ena Bikan supermarket abawa anomanji post office ubenya bi ato Mama Esther or Outcome Royal Ventures Baptist University ubenya mizu 5G mizanu bi ato na Sachi Enterprise ewa safo binchi oni VIP car park no ene di ehwe mu ubenya bi ato yefre na Sachi wa homa trufo we so 0247270221 0247270221 yakọ ne kopɛ mizu ni bi ento na mu akra kwa Kuachi Company Limited wa poyeman temu sana KF Kinju Enterprise ewa swame enrum haya woni ndom hotel ene di ehwani mu wuram na de akonu swame no opamangwa abrusanim eho ena KF Kinju Enterprise owo mizu ene 5G meza abusu so echa yeko na yenko pebi ento kama hello panipa memo akwa ababiem amen bibi aboko nyame ade say line no ekate achuyu pani ekwomotwetwe a ekoso enyina ekere se ababa wa no oye ne ho ade emabusua enti sesi ano anamo ben na watu ababusua no ho abebo amane officially se oyire no kra free no beto sabri omaye watu sa anamo no bache ni tsanamo eno oba chichiware ana se wo ka kire busua won kran me ka kire busua won kran wana me dia wa ye enti o ka kire wo no omso omanu yie anade no ka kire wo omo tu anamo ayo shushan pani pasesi ano sede asante amamre tre no se oba ekwa awade a onya japade a wo famre fie na ekaso de ye de mabema sesi ankomo amani abusua pani atwetwe ne se wono de wo hwene de hye na free ho but because onim se una abaye ne ho ade e de ne koye Asem Mpe na woka you have just 1 minute remaining
Studio line. Yɛhwɛ ne mfra brantie no. Yɛbrɛ pese kan yiwi asem twetwe baako da chiro no nkro no boso na isane o na isane omra samo. Oforiso bema. Asem we no. The way yɛhyia pempen na bedu samre no. Ɛsese hu baabi de asem no na pomasi be no. Na yɛhwɛ abusua no. Sese utie enen komo ya. Enen komo na ekwa kopi. Hello Panipa Otemeka. Ya me adometonka. Sese abusua no se omo hwehwe oba no de afiri wo ho. Sei na wo kan. Mpato busua bensa. Abusua wo kɔgye awade no firi mu no. Omo fa kese a ɛwɔ kyekewere. Abusua pani no a wo kyekewere no. Ni die no ebu mu. Ɔwɔ sɛ me bu omo pa. Man wari wo kyekewere. Me wari wo 3 committee 3 anti Mary ho. Ini die ni ebu mu obibio se busua ne beka hwinkyerɛ me. Tiwe mu na mo ka kyerɛ ndi Thomas Mpemu. Ba busua me minim se me kɔ hɔ wa ye obi an bɛbɔ me sa amane ne. Awo committee 3. Na unim se oba no ofiri asantemam kuro bi afa kyekewere. Ya me adu minim sa. Unim. Pacho minim. Na unim se omo wa busua kɛseɛ ɛwɔ kyekewere ho. Menso munu. Enti menso mu busua ho. Aha. Unim pa. Afa minim. Se ho mu free. Enti wanware wo kyekewere ho nti no yemusa enkranfo no na moba na simfiri ho. Pacho but bibi e wo mbia ne ho na me koye ho. Ni die ne ebu mu. Itiwe ho ka kyem se me chefie ba ku mi no ami. Sebi me nko ho ye. Ena e ho na me busua me papa penyi ko me papa keto akɔgye awaye wo. Na wankasa wo ye deni. Me ya chimni. Osein. Me papa ya chimni ma me ya igbeni. Ana cheso ya kanni. Pacho you. Okay, mo kateno. Omna samu. Oforiso. Nipa bebre mfa saa iwe emfantu. Omwankasa hofo. No maybe ya chia ewo ya sante mamu ana se ye Ghana mamu ha. Oforiso nipa nya abo. Nti se du mebi na se wo ton de hye bia mana ko ba bia. Mo abusua na se mo hwe no mabi. Abusua ni bi disikachi. Ana mani bi nso akoye se ne de abusua no me de hye me bompa ye se obi mfiri ba bi me wale me ye ba a wo abusua ana me baba. Iti obi aba ye na agye no. Edu mre bia abusua pani enura tiefo obi frɛ na da no so me kan ho asɛm sɛ edu mre bia abusua pani wo di bibi kɔhyɛ na enye yie. Hwɛ edu mre bia abusua wo fie no yɛmfa respect ma no. Edeti na me ka sa abusua na nkasa ho ne mu akyɛ. Abusua no emu akyɛ. Na de tie nie obi ti abrochire abusua pani wo Ghana ho nko abrochire enso ofaase bi o hotimi ginam na obegyinam ko ogi permission free tio ogi permission free ana wo ba no ko wo wa no waka kye ni kunu a kire ni kunu no abusua ba bia ekoduru na bia ni kunu so abusuafo no so kura no pani owo mu so kura frɛ abusua pani a owo ba na abusua mu wa ha. No ma catch ro mo se abroche de nyina ntimi nko nemum ye wo faase bi ho na busua pani o ama ne kwan ginam na gi awade no ne wi a amoa ye de sika bepie mu no ye de bia bafie na di adanse enu ntina ye ko sikani bi ni nwa ba awade na ni nwa ba awade na ye ko ye no akonta sika epie mu na kakra bi but sa sikani na wo busua ni mu no wona ya akonta pani na sike be di ni side na fio boys nyina di na chiwo se me kopensesa keke o compensation de sese obi adi bia no wo sese sika we me nya mama mfa da me me di bi me nwa ba na e wa no na aye because of a dance abranti ene ne ka se wo se wo ka so di ni kokro mo kro wo hu oba na o ne ne tenabusu efie kro wo hu
to obaya on anything. 7 predator open a day or yen because of a few papote na 7 konyagu ya bomb pie or no a brandy when you ho. And any pebisu abushamo matutu kwa and crane, Sabi in crowdozo, and until the moon fabus penia, Sabi what tear crassy and yare. The Jawadi by a Sabi Nimi and Mammy or and Tamay, Sabi Wayo Baku Konini, and on Quadia Boswo. And why yakule one dear agini trensa na kasabu jakule trensa kebi kofie se wuti abushapani enu masamwa abushano enu ma wo menkoye emu ache na si duawu aba idea ai friends ai duawu da hokwa na de wo ekodomu eti genwia ba me ne kasaye wono de wo se why yakura ne ho ade wonim de wo se won de why ne ho ade ampa why ne ho ade because of obi akogina ho se me na me banie ane yetimi ha obi kura de ne kwaya dai ekoye oba ho ade e mante se wan konwa abusua bi asabe omoye nim nyansa na sabe o enkoyi a ofosuo de kwaya ne so omo sutimi giram ba ko hia abusua bi a amane na amano mo te ase a omo dosom me pacho akodai ne papa oyi ese ne papa ni ne maami wa ese ne maami ni na abusua pani wai ukohia abusua bi obebusa sanse mo se enkoyi a onte so tisi owuram ma edan ne kura daddy ansa na wade na boso okay ba we de ankoba sa o de to so ofo yi edu me bia yenwua ma no so yenwua no bi o mo sachira so no o mo sachira na emu ohwem kakra e wo kwa bi so obi wo sachira sese ne fiefo nyina ya baifo nti won kasa obi a ho me ko utie nkomo ye ko so ma ami ne bayi chese o ma pa o ma chi Yesu Kristo tam na nyani ne yewu me katam nyani ne wawo miensa wo se wo de o ko na no ne nkomodie mu no na obi ana kan wo so wo ko na won de won sama na chi bi na o ko nyame adwuma na wo ma no de o mu ja hwan edu me bi fa nyame a ana nyame obi fa nyame a ya ne wo buni pa bi o mu ofie bi ane mantam wo nyina ane abusu nya abaifo enti me ko ebi nyame so mo fa na ana anu o te dodo Ura mami ni bayi asa no mo yeye ubusa wo yeye se o kan Sompa wa ubusa o se me ko enu abi sa the same method na kwana na edai mami ni bayi so nam so ono so ayira o mienu ina ade fa so a na ko ba sei abusa so mo ye very careful no mo trase na de wo abusa mu na kwara ne ho akoda na pani ye ne ho pani ni fa buo ma abusa no na nte sa de ekoso die sebi mpreduasa se wo koda no antu prima krofo ba be wiawo de bi obi ba fi ba be wiawo mo eti obey be mai wono ni mistake wa ni se wo so ati anamo ebia obey open nwa ba no wo de na ba TV so otu anamo wo ye busa so otu anamo so otu anamo enka me pese na nka ye busa se anamo otu ne de TV sa doso me bi de hia yiro me yira me ne ti ayira but obey ko twa ni ti an dress bi ono no be ma ne pe no ampe na abusa pe na se mo kamene ne ya adwen ni obey hu koye na yi nti wo be kwakura akọ do ampe na kira kwa be si ndai to obey ma ni mistake wa no no de ekwa bi so so ne ho ade ampa ye komu abusua bi trase e wo ho ne maamia na ne tete akoda yi wo de na ma wade ho but abusua na onan ka sasa e wo sa chechewe no maame ne wote ntema no wo mu sa abusua na wotema no na kasa bi akora ne wade akora nkomo gye ye no esese sa sika ne ka bi ba fie okay ye mu sasa bi ba fie why no ho se be oba ko ne waje ene na akoba sei etu ti abusua pa na se mo ka wo se sanka bibi baya e wono ne side nka sam nka kura no kwa pene da na so we no wa ka sem bi ho wo se stay kura no o pene de hye enti maame na wo tema na wo tete akoda no ye wo de akura ne ma wade no wa mu na busua enti be man 7 prejudice on de ubusa so ne ho ade ampan so wan kwa ne ho ade ama hoho eye busua no kwa ne ho ade ma no enti busua na nkasa no montrase na ntisa de akwai de ofoso mti awra ho we sisi e besi nkonwa aya yie sa nyame fasa ma bia e omu a obetia ne se nyame fasa mo yesi ehu akura bi wa ana ehu ai bi wa se no omu sa kira mo fa nyame no so no na toba ni ade na mapa me hu achi na ma reglement ade me kotwa miti no mesamo sa kira bi anu odin dodo okay adiani abrotia afọ so be ma me da sima me nchia me ankasa me nua tacha o jache na oye madam oprenyase DHS magi baby a obia no nyame nka won fa adwumadi eni agroma fe papa ye na ofo so be ma sesi abrantie bi
Ephraim was Pristia Hini Valley. Abaya Yaw Osein Kasafoni Sui. Or who na be 3 days in the Atadia Shannon and one a Shannon. Say you no and to be some so you this and I'm saying 2 years in it said the way can and also Nansan and I say at the 3 days who session and one and that's so shining in we a bear friend and Pristia or say Pristia you Huni Valley I auntie ye beshe say and say call for your lines you know ye we are ye beshe na ya frefre omunyina back and ya shebia ya mebe ya dom na wa fadwume de kese so Asem Mpe Nipa so na wa maye nuana saba na chibiem na ofoso bema me asam no ebesi enne no abusia panya owo kumase asem ye madwe sen ka asem no ebesi no enka metoto madwe de ama ne pa because you see the jawane ye de aso we ye panyi wo fie na so ne na asem a waka no abotra ye nya ya atwen ye besi ne ene nsem nkyeremu ya wode aman no maame na wo temane ye friend say wo maame nuane ye friend say ma Mary mene na kasa se woni se wono na meme de ye bo asia ma me de so bo ni nyina abebo no na me de bi nso so aba abrantie ni kunu na ababa wa ni kunu na friend Alex Champion na wono so so wotema ho no awaso beba ye gi obi ade ye ne ye ngi obi ade nsan no empo no se woni mu se akwanti mfia wade na kwan bi so no kwa wade ya wo mu se abusua ni bi wo ho de but kuntuwe ya ni nchia na eba the first say ababa we say wo so na ne maame Mary no ebe fa ni free kichiru ose kumazi ase no edele kwotema no enu nchese tema no ofre maame no senye se bia wakobo de bra nyina wotema na bia wono abeye nkrata ase bi se mi wo amunse mi tema so wo kuntuwe ya ni nchia na ekọ anomo ko wusoro kra ne ntakra na eba fom ye de ne baba chichiru da ababa na eyi enti sa brand ne tena ho na so waka se wonim abusua na wo chechewura ni obakora wo hu mu fia e wo sa wodi ni tisi fam na wo ma na ni wu ne ho because akwanti mfia wade akwa bi so lokwa wade ye no ese wo wade ni nyina no enkwada biensa ba mu nyina no bibia nsi fia ma wanti mi ankasa bia da kokora no me ba me di me yire cha ma na ba na se akosia na se akosu bra na yenko efie na me yenko che abusuafo wanti mi anya bida adanya makwa ya no ho ade de amabusia na wono mo na ho ale ka cho sa maame na owa yi no the first what tete no no eno nche so ya busia pagya na so ya busia etira wo sa wo ye dai wo tu nsa de ma no na emom wo gina bia na busiafo na wo ha no eti ase se ne wo munya ne ho ade o de fine but awasa nko wo hu fie na no obi di shiate say wo ayi friend said that story ya wo created ya mayani Sabo de netia na wo nkra no na wo ko leave na wone na adwuma panyin ne ka se wo mla adwuma ene wo ko ya stress nti wo ko fa nkwada no ene akwa ya wo ba na ediki agya wa twa letter dia to letter where is it ena letter no de come out please for na say letter no why na betimi ya hu sa baba wa no ne nsa no ntwere ye nie why na be hu no ana se bia be ma na nkasa na atwa letter na akwa ba na se bia wa mo bia atwa letter na be de ne ye hu enti sa letter na was so ene sa eyi ya friend say sa stories kokwambu stories na say wo create ni de won fa to nchen na baba wa ne ya pe obi ahwehwe de afri ni ho a wono be ma no Alex Champion no na ya hwehwe baba wa ne de afri ni nchen e bia busua na emre kwa bi so ma me kan sa because say bia don ka busua bi na mo busua na say obi afo obi ho wo ewo mu se na abrabọ nti entamo tete de me free sra so ya fe ya sesra so ya mena na ba adwa don ko free esra so mena na beba ko tufo mu nyina nyankopon ato nsa fra nyame fo kresi wono so free fe ya se ena me amese so free se wia enti me dia like kwa yi so na me free but the first time me kwa che se bia mente wo enso so bibi ba e bia me kuna na ebo amu onko fie wa na se bibi sa eno che se busuafo ni nimo no eti be ma no wono ena ehu kwanye wo se wo fa so wade eti ne kasa wade owe no eyese mo bia wa macho bia wanyini wa adwen ene bibia mu no onna wo se wo wura wade mu na aga se makofo obi de hye wonye se bi bola so ade enipa ho asem ne ye ka no mo de asem to wa wo se wa ase ne wo ka won sa asem ba wo yire ne ye hunu no won sa fe de ase ye hwa ba de de afri nche so mo kasa busu panyi kasa wo gine mu a hwa baba wa we se ne de hye no e de afri ba ma ne cha me ne ye adwen 100%. It's a blunt local for Baba one simple. Okay. I'm going for Baba one because he ain't mean to long as any pine there. Said, well, Yako Babia, a cromachinawe, an idea na yano. So, be your Juma as a dietitian, our hospital.
wakɔ no so kɔ awie na asɛm abɛfena wa menene awɔ nkora miɛnsa wɔyira bɛsi na sɛ ne kuro mu kora mentimi si yɛ ɛnyɛ wani wu eti agya baba wa ne de afra brantia no Alex Champion no wɔne na busua toto o manamo na ba bia baba wa ne hye bia wɔ kuro mu kɔto ne funu no mo family busua no sɛ meme wa busua ne mu a ka wo seek to it so ma yɛ saa de ne sɛ busua panyi no wo ma no homne so na de sɛ fata no wɔnya na yi nana no mo wɔ yi wo mo krɛkye so no wo ma ne nyi ne dwumadie ya wo mo de ahya ne nsa no fo so be ma me das the nation sanka ofo so be ma me offer be friend mother general odini dwuma wo adum oton porting bags na ne kunu so electrical shop kese na eno hia me form also person obo advert we dwumadie so na buza se de na esi ne kwan no se asem kitua bi na aloke eyifi ya hanso asem edimi yese me da de number na yedi sankomo na de kuruntie ontimi ma no waba wasine kon do issue ni person obo advert so kese enti be obi awade nyankopon hia na ebeto ye mo na mrepam no ye ne na twetwe nkomo na me amade nyina samwa kwa kudwomo ene ye na woda we lecture wodun kwa nursing training anatomy lecture no da ho fe pa fine my pa na iresu free US aba awari nyankopon hia no nya ne kase ovozo no kwasem ene menya pa na nka story we nkwa na yewo ngomo wo mo story na da wasa ne ngomo wo na asemba se ya se wanto bo no wanhwe ne kan yi a ya na akoye bibie wo ho me abrantie no ka wo ka se betafrache onima busia wa ha no kwan bi so membremu no makoshi oba me do no na oba na chem se ne maame nie me koe maame ne nso agi atum se ne ba no no ne be ye ne ho ade maame atimanyi obi di na ba se papa nie me de na me wo ye fa ho mini bibia mini asem bia ka fa ho odi asem na se ye ne na mabontina betimashi oba okuma se o se me maame nie ekoe so maame ne se me ba no no ena maame na kire dan be no ade ba huni maame wa chese ne papa nie ni ade no makoye ne ho ade a oni fobo bia maame na na ngoso wa chese bia me nua ba na mbehwe no yenko ba bi disei no omo nyina mra efe na nko no ahunu ne ngoso wo ye ndimo anya woni fo se na fodie kase ye da nanim ne se wakoye oba ho ade am ye de na ma wo se ne ntena dise na wo yira firifie na so wakocha una wosa wukotuezi wiwe no de ne ba abusua na abagye se me yiri so ogoye nyamedwuma ontimi ne me ntena se kunu biem edime paacho onie me hungu nso gunkra mpaacho me woro mensa na ne ehu so de ne ba hono okoye no ma ye nye wasem ba hono yiri tifi atwele teja woko wosima ko hu abusua ene ye de akọ police station ediante ne nkabiem 3 years wotu tiri so wo yiri ma afie na wo twempna kekekura na wo yiri ba wo nchen ndo de abufuo firifie 1 week a ediga nko fie nko buza se waba woni na me hwehwe ne nko fie se wo nchen no ba ye umpra be da wo nchen no so ahomache so woko ade edi ne so ne koja ne kwan wo pe so kodura sumdiem na fobuo bi ama ho Watim no ba wo miensa wa firifie watim akose yakọ police station enti watu muada utimi nkonsem twefo na media bu yemfa yiri picture nto so hwehwe ba bi owo na fa ne kwahye abusuansa ne utinsan na ateto oto na nsem kire ya be keka nsem wo afidie so awfiri so ya proud wawie ye ka ne he wonzua nyansa no nkohwe akora no emfa ne koja nkran abusua no na woro ne nsem firi ho ena ya asem tie obetima ye ena beboa wo Wati makoji na fira buzianza uko sire de shina bako edi na ya reni ehu na ya wonsem a utim ko kanje buzianza menemo no ebe kan so wa firi fie sesei won hwe no onye sa de na moa no na ma ame no so won gran no so no won na abuzian ne wo bika na no kra ofozu enko busam ye ma ame o ba na ye da no antima nhwe no na ni nua na hwe no edi enkomo na ko so me no ka se sa ame no fa akra so wo hwe no o fira fie ma ni nua ba ntimi ganze amishira so ma kosa fa Wonwu ya nke babusa no question dia na aka opo ba ne ma no abusua bi yesa wakwata no de aka ho wugu zogu na wo ware dia o mefre onye dia mumusa abusua pe no be kasa ayese o te se ni nua ne ba no woni nua foforo na ehwe no up to ne watima fa ka mpo ago se ye nyina ye nua na ne ba edi so ba ko hwe no kra me so me besra ne da wa ye bi da na o be ka ma ne dia ye de no ni abusua pe nyi ke ye te ase akura be ya ntana ne nchen onia no akra no na anye ne ye wa ya de na ono ani nua ba na no wa abusua ni mu a one nnete wo koba o tu kwan wo de ba gosi kwan wo koto no a obusa nsa wo ko hin no atu ne watima hwe no tira kwan ana
anka de emfa nsan kanfo na ye nkwase asem sabita fratra omagini omahwewe su ye wayera yate ase unso so wa unua ba we de odi abusua de wo ya abusua pani unua ba no na te wakọ pension wo ukurom wo so wakoto no okura baga wo tu kwan ubusa no nim so wakọ program bi aba ampa wo mai ekeka ko 1 year ekeka ko 1 year a half month wodi ana mo na otu isa abusua pani ni adija utimi raso ye na yede na we be kan wo de anko no de anko otima me yede na ba na wa unua ba no de wantimi am anko we na ma ni funu ne yede ba komo we di je wan ye wo bi wa ya no zo onim gasa na Asem Mpe ba kekabie ni aba no no ko na krada tifie ba akum no eti abusua fie mu no wokọ wantimi ahwe na jira kwan enye Sompa Asem Mpe Nipa kan kan nim zo ni aba hu na ne ba no ko tena ba bi yede ne gwaje awo na aso obi de hie na wokọ yire na je na firi no eni osu ni aba ne abusa ni wo ni firi wo wanyi wajuma ye wanyina se abusua panyi anhwe uni ofre odi kan ka se enra asem na ba obi e kan ye ne de no se wanti a nya ye kan obi e kan ye ne de nti on na ba be kira asem ni mu ye ene ne awo kan ye ene ne awo kan adwuma ye nya wura fi wo di sie tima ko wu nua ba chochomucho wo na ye abusua panyi watu kwan 2 years akowu akobi manso 2 months untimi hunu ba bia wo nya Sompa Asem Mpe Nipa na che bi nki gafra o first and Sompa Asem Mpe awrade nhira mo mam na hu me de hie no na nka nkomo kura timato asomu bible kan ya mpasa nya panyina dwene woni tim nkwa na nim nyansa ovozo dia na aba abusua nya ni wu mamo mo mfele etinya mo ya se ma de hie mienu ayera ye go hwe ba ko wu ba ko se 3 years ni mu abusua ntimi ntum nsi wo se mo go hwe mo de hie nya mo bayi ene pie ba Sompa Asem Mpe Nipa eti ade we ya beto mu tiri so kura ne sabi mabusua ni tin so no eti me pato mo kra me ana ama wo side akoye onua bi fie nkwa na edidi ko me de ana nyamwanwa abusua bi wa na bia no mzo agina de no sabi ta frache bia na bibi sa government asem na se ba ko ko no akura ye woni ne maame antena wo ba ne maame ko se mi ko ye minya medjuma maame ko ye chi ye se no wabodam edam mu wade awu afa so de akura no ne maame antena no aka se wafa ne maame su bia no ne ko asole ba ko no onno so so tenkran ya wono kura nim ne maame ne one ne nya firiza no onno no so se mi ko ye minya medjuma de afirifie edidi anko an ma wake ate azi se afie wonko a obi apia o se mi ko ye nya medjuma maame ba ko so ne ye mu ade e de ade a amon pen pumasi bire enya ni wuzo mamo nyanya mjuma so okọ ya tese we catechist bi we Roman sister bi we ye bibi we ngotie ndie no abodam didia na ekoso ofi anya mani wu a manyina anya ho chiechire ma obi ebire mu obi apese se beta fraje tinimu da bi enkoso se de abusua bi o madoto mu ne amaye we de we so de we ye ko ye aduane aye kraba etim fifire akwakope bi anom ne asede sisi atie ne okan enti ye ne apolice for okan so mo mfa ye de hie ne maye wo wu ye ne de funu ne de hia mo wo tu kwan funu fie 2 years ne de wo ye te asefo a obetuma sensu amani pa anom de mo ntima nkotreti se mo hwe no mo ani wu se mo hwe na mo mpa nwaza mo nka wo gina ne hia na mo ba be kwan wo ho mo de mo hwe ma ne na mutiri so za ne nkoso ababa na misuma no wona mesi awrade se o ma ne bambo ni naji wo mpie mfra buzua gontonji ateza mu bible kan yo na ye no koda nso wose abusua boni mu nka ya ombenya ombedu wo wuo agenkwa eye no koda asem maami wu na de ne aposifo oka this year ne ketua yira ye se okodi aposifo akache okoni wo wie Ghana aposifo so am keka mu kwase asem ma bi no ma mo zimi nyaika aposifo bi jimi na gukuro yi mu ya timi de ade aba be JCID fo se ye de hia yira ye se wotimi frɛ fie no odum fo Mwanti man twesi sa akọ na anko wewe de hia wayira Canada fo be yira de mo hu amom moa wo ka ese menka kwasi asem ye otu aso wo bambofo wo wai ni enim so obi asem koma nya ne abetena godum wo wai bambofo no wai si adi ni mu a obi ayira firifie onwu ye wo te ase mwanti man nya wiwe mu anhwe na mfiri ba bi owo amfa na ama ndiduma be na mu di ni Ghana ha no di adea ye ka police ye dia na ma ye ho nto ye se ye wo bambofo bi e bo ye ho ban omo bua ya abrabom Duba na ayira yen yeti we ka say ba na ayira na di go police station we di akura na timi firo da na te say e bi amwo de menje da na category no pe no akate no police ni timi twezi we enwe ni pakro ma na ne okoya wo mfra de mu ko hu ne we na ya da mpare adwuma kase ka we wutie ye ha ikura no afre say CID fo be na asem ni kodi mu wo na mpatom de ba na mo be na mutu ye be na tiechem se afra ne ma me se ne de ma hunu so o ma me edi ya em se wie na na police boni twa so die na mo ye
3 years up to date ye huna babai afi ye di ni mpo nyini to so Sompa ye ya ye police adwuma aban ntua ye ka ayete ya obi ankrankra bi na abie ni TV o ma ye kakra se mfani first abie ni TV ankrankra te Ghana ebi kura de tax agunu so ntimi ntua no ono ni di ni TV abo within 5 minutes be ye cheche baby ababa we wo akodi a police for 3 years moa ugo ke se men kan ye nka de abiem ebi nim nyansa ye adwuma ebi zo agimi nyam betuatu omuka nyame obetuatu omuka maka just a conscious 23 adwuma bi a wo ye firi ukra mu na ye se wo ye ma Awurade wo nyama nipa efiri se wonim se Awurade nsam na abenya apagade sa akatua Kristo Yesu na wo som no edu nipa bi a wo ye ne nyame ye ye nwa akatua na beba wo so nti se meka just nyame betua mu gas kire no asam no kura kanada du ya de na so ni no kura nyame betua wo ka nyame wo betua wo ka okay yakwa kwanim abadwafo akasa na mebra ho papa say ye funu ba ku mu ade ana se maame a ono awo no line so no say ye pie ba ku maame na nkasa ayira wokọ wawu ne ben so otiase se won tiase eno so akoye nkomo foforo eno tire na mebusa abusua pani say anamo bei na wutu afasa ade bi ho honhum ene honam fam na antoa so anko neduru baabi so a wo de nyoma koja wo chiman na se obekọ na enyoma ni niwa nyo chiman na abuza no ababa wo ikuni onhwe yie ena na bere wati e kan wakọ ware abusua bi a emu ha animu omre hwensem bi a ugina afidie so keka ye besra abusua na won kran omde abrante ababa wo ma abrante na wade no ommo omhom so semekase mi hitipa esem wa mekeka no emmo abusua no mesre wo mu se omuma ne ntoso minu nempo se nyame dia baba wo ba chena dia e plus ema bema no na nye sa pa dia na se nye hum fam pa dia ekwa bi so no bema no woni abusua na ani ni yie because baba wa ne yira ye no e wo se no pena kira kwantem no de ko ma abusua no se wo mpa eno tina mebusa na se wa wari ana se wo abotae bi se wo hwe ne yire wantumi anyia no na wo sere tisa akoko ba se wo bai wo huno eno akofo ba foforo dia eno so ye hono na sem ekwa bi so nyame betumi atua ne ka obu abusua no so kwasea tima me mo kama kuma ntomo ye moate sɛdeɛ umaame ye bo dawuro yakopan dawuro ma o kire baabi o wono enam yahwefo ne atiefo so ntino ye mompae ebi pie ewo unwe so edi hu komo ne ko na yo no a edi aseda be matwe di ampon wate ka wakoma to yem frise sotro mienu pa de emani ha ye mpa bo pa ne se nyankopon bra ye nsra bem naka unwa no ye hu no ke bi twatia na tobe no ina to ayedai etwa kama wate noki asem twetwe baako eda akiri opese okasa kakra noki Asem Mpe Nipa mpe me da wase zimeda wase pa muni mwase se ka me hu ne emeye me hu da wase sem de ma asem be da mo manya ye kwa na maso yimu munkoso anso mimu na mihu menua no na mde asida ayeso no bebrem damas noki nyame wotumi wate obeye ho senkyere ne na ye hu nwua no yakọ computer so dwadie emra sisi ya Defense clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311
a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me no me be say cry so kwa brochu. Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, any me connection man for den kofo sika dwane no yen otwe di musa no. Oh, Express Group adarumenti. Akwento aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visit in Sua. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amu pese motu kwan koye jumansu. Obet me do wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwai Kumasi, Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashibi Girl Filling Station. From Omo for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyimedu yesuwedu neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedu neza she. Intisi ehun ena nyimizia na nano wode she dunsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into woso na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posuto ano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger very means you. Nyansem enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba a wofafuro saa adwadie nkrato yi edi ahwem agye atum se eye Die sawo pantade papa eye classy ebe fataw na ne bo no da fom a ene na nhwe ba bia se Sarakoba boutique eton ma na mema ntade de de kwa yie party office wear hodo say suit na wo pe ladies wear e ma bags hodo watches jewelries ama wo perengana e mema belt na wo pe jeans papa enkoda ntade ene pidie ene na watu adi na wo hwe se kura de wode abebomu eye 1 month promotion enti woto ade ba ko a wote 10% ade free so de mawo we ya kwanya abade amatufuo ene mo amopa ne nkonkrato Sarakoba boutique wakwesa ho fedie mu kokromoti a yensa ne ho mopo de biarada hwehwele chi akwan awo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244797215 0244797215 Sarakoba boutique enter papa perfect. Say I can no more dance you. Now me say baby, I say papa baby. You trip me, I jerry. You don't sound very. Oh, okay. Mama ya numbi na ya moko mo. Ini epe mema ko monabo. Ahun ofe aha Lawson Dire Bitters. Lawson Dire Bitters wa. Oh shit my na yero. Hey, Lawson Dire Bitters. Cheers to Lawson Dire Bitters. Say, Nyansem, one time many power when you feeling watch it, and says I pay for me. FDA, Ajay, Krafiato. And that's how the when they share comfort, not teaching hospital. The Unhunani Yakrakrani Bia, and so they drew their gensem. And what could you say? BCC, I Sabia, man, have fun into my pie for a view. Man, I said, baby, Esese nipa kokoja ya Yura Santini Otu
otumfo Osein tutu ababio ede ye na koma so ade se ye besiesie gi ama na chen kanene nimpo and then it's ya was here fiti ase ye so uma me see the Bible magic, uma me one basis magic, a chair, as a magic. So, yeah, you come, I answer the guy. So, as well, there she said, it's mommy and I'm ready. Yeah, the money was sit down. So, and when for the when you boa, sing you hono. Ayaresabia, a se, a fata, we dim one cassa. Nanso yankote adrumra eno ani ahanai ebe hia omo a ansa ne ni swade mu we abem ikakra fama ikakra faboa ne yiya eyema yenyina wa na otumfo Hill Cat project no enwie be obetumi afasa akwan mu biaso ade aboa Yako near the Akoyanim ewo Sompa Asem Mpe Nipa no so na ewiasen some doors. Ewiasen some doors. Ewiasen some doors. The oba na nya trans panipa memo akwaba. Aja. Bibi aboko de. Ojenye bokonsa. Brawanim. Ojenye bokonsa. Okay. O free na bae. Ojo mi free Asante Achem Banka Flemi KB. Asante Achem Banka. Flemi KB. Okay. Wakosam ni sanya odi abedan yense yemu. Me pacho makosam ni se minia kwaku blansin. Na ide ekoko man se ontina onfenidi. Otikoko ni didi na wose onuaba eba eyare. No fa se yale enti ka odi koko no esi awowa na wajiskare kohwe no fa se no. Enti ko man bi e fre no papa kwa apa ohene etresha no no. Enti ko ne nchen na akoka che papa kwa apa wona hwe ohene sika asem so bodo ai ohene ne bi de sei na frimpon oye hen fa hene banka hene no etresha ne papa kwa apa no so ye adwuma wai oye adwuma banka no mo ohene tresha no oye di adwuma oye koko farmer okay oye kuani enti okwo ne nchen aka se ko nyobi odi koko ni siawa na nka ojika ko hwe ne wo fa ase no ana pa ne free teacher ni bi e feni simo o kire ade o banka senior high school mu ho enti wo fe no ba no se odi siawa na papa kwa apa na twro se koko no aton enti aton mo amfienum tam ne so da koko no ode man no koko ahoma ba ko ne 1 acre and a half ahoma ba ko ne fa na aton se waton enti aton ma enso da ani e ko guna oso ode asia wowa agisika ana waton ode asia wowa agisika na pepa no nso no wa amani bi obi a ode asia wowa no blanse no wa amani pepa ni bi ani e ko papa ne se papa mi ne so de koko na asia wowa na pepa na de ma na bi we na se ya amani bi na mso wo kan che o so wan kan anche na se no bi obi de asia wowa no wan kan anche o so pepa ni bi de se ni yanti asia se do pepa ma me we ana pani lo no ku pepa na de ba na se de pepa na maje na ebe kan wasem o ka je mi se oseminya abutre na obegina guso na nem no agi kokon afri teacher simo na wo chade banka senior high school no e de ade amaye from 2005 ma pem na be pem na me wo Sompa fo anumi afokoko na amaye teacher ni sa afre me ka je me se memra na yen class ni en kasem go di banka no mo 1 week teacher ni na ama odisia wo wasika sai kan sika 15 million 1005 azoma trose waton enzenye sana etie ya bona afokoko ni maye busa peni onu kura nim koko no hwe se waton onfa krata kire se waton mla nso a ya bona onfema abapim na minimu kasei sadi onfa koko mu nso koko nso a onfema ye na ekoba se ada ewunua no osida ne ba yade ni nua ba eba na yare na ada na wa ma busua na mane na mo amantietie ska mfa ama no na akola no akola do we mistake ya ye ba se di anke be twene na kan aje koko atu na chan nisi koko no nkrata fa okrata chese busua bia sama wo bra e no ntase nso a ya ka oso nua ne friend say kwa ku blansi o you okay sir onye okay sir bibia ye okay onum sadodo onum sapa to hele nye okay sir omo sama no mu nyina ya komisafo efe ba akoko se ebo a o se say
Omo sesama ko kublanse no munyina ko besafo. Omo sesama ko kublanse no munyina ko besafo. Na chese kokoro de abusua koko. Abusua koko. Etika bibi koso kra no eze ka abusua fo nsa hyase bi. Ntu se hefo na sama no. Omo sesama fe ba ko adofo a. Ana fe ba ko kosi abua. Ana fe ba ko mark. Ana fe ba ko nso kwa michei. Omo nyina obi ani wo sa SMS no. Obi ani wo no papa. Kromo na mifire. Enti sabe no. Womo sama oba no susu twetwa bi saa. Omo nyina mo mi bo mu din de. Samankafo wo nyina tiamia. Ekebi na kasa no. Omo sama koku blase se oto koko no. Omo nyina ko bensafo. Se na ase afo ni 1.5 acre. 1.5 acre. Okay. Busapeni no nimu wo se koku blase na to koko no. E teacher ni so ato. Teacher ni so ato. Awo teacher ni fe ni Simon. Awo kira de wo. Banka senior high school. Ila sama ko to omo headmaster kura nim abapem na headmaster amframi ankawe ankyeremia plato tianu ko teacher ni headmaster ni timi ka bi kyeremia ankami nuru a enti sabre no unwia no no ane do koko no ana se hwan na do ya mode share ne nsa me facha nyo na do koko no de kwali se eye na napani mame ne kura wu a ye nya na yie enti enjimi nton na de enti ye ne wo kuma se ne wo kontum no ono na wo kura se be ya wonye basabazanti anko wonti na wo fanidi ana so onua ba ne ba yale na wo faase enti ko di sia wo kakra naka o tika kana ko da akwala no ene se teacher ni ko apa no cho se aton koko na papa kura che se eye kete wo to kura no akwala ko ni bi up to now wo de ko dan nananom se nananom aka ana wo ko kura nananom nana agbehine efen ata nana agbehine o se bi ma teacher Simon no ana me ko bo na ma ne se onye koko ne ma yo ka che se teacher ni be si hu amaye kai ko boye se gibi twa ne kabe na che se sa teacher ni do ye cratch ni o do ye cratch ni na se ko hu se koko na gasa na boy ne nyane dia ene mpo omo sensan man as witness no omo so free boy na busuem onwia no so ye friend say onwia ne fe na koku blansi onwia no e fe koku blansi e ona so e kowinsani no acha one kowinsani omo sensan man so nyina ya kowinsafo fe ba ko mark adwofo a kwa michei ana kwasi abua omo nyina kowinsafo kebi na kasa no me na ya mpase na obi yare na okoye sa ade no be sa ta me de yentimi nkyira apart from kwa pa na wo twiro letter ma wo no ana o ka sa akire me ana mark ne so me kase on so sign ma na wonya busuani no o sama ni koku blanse no on so ka chense wo so onua yale ba papa kwa pa no twiro television bu sanse o mo sama no on ka mi choka me se o twiro letter ma ni wie no ana o di pie ma so wonya ma twiro wie no wonya ma de nko sensan and sa atano a wo yeti chani Simon no witness na wasama no woso no ko wonim se yanko on Simon no fisa fo no to ko so wankom koko amaje se koko ahomafa ba ye 1.5 acre our turn to tiskano 15 million na sesia no unwia no ogitum se odisia wa ana se oton wabusa no de no aka ye busa no so odisia wa no ko wonim ne ha no kra e ma ne yes ade no leta no so wa anka ankyere no anu anka mu so wa nkosugu wonim leta no mu nsemu a ewom okay twame sesia me basesia 21st clinic e sciatica expert odofo ye call 21st clinic ne kotu yade ase yade be na yedi ka tuo e sciatica no e so sisi e fa wo sirem ona kokoma kosi na sintrim yade sciatica e ye papa na dawo ma 21st clinic ba ye no wono yare sa yade sciatica ni nyina no wo ho ato wo dodo no a etumi eko wo nyuma so enya asem ketwa 21st clinic se yade bia obetua tu ase na wo de amawo laboratory ne scan ni mfidi ahodo pi 21st clinic ogubi yenko ho ni kotua yade ase na 15 branches and wo Ghana mem ha ne sayonti no abibiduro so and wo de sayade ab so abaso bode no enya asem ketwa kura kumase wo boase akra sunwane kranza tachiman obo 21st clinic 0540311311 0540311311 na healing point no so ekoso aduru ho na healing point no 21st clinic adokotafo no na ebetra se no duso na healing point no edwumadie bia orofo se wantie bia wayo hu efiso tam yade baako a na we asua ho ade na symptoms no na ekere se ebi wo so sa yade no na se ekere no a na ne nimonimu no a na odi wani akyerem over 21st clinic no akutu yade na se eye tetetetetetetia kwasi ada no nsiampa mu
kosi non Sompa mu ena dwumadi we ekoso dwoada 4 p.m. na SS so na Terawan platform ni nyina so Terawan media platforms ni nyina so na nyoma atumi akonkan enti healing point no ejuru ba TV na bebo wi papa 3p garlic mixture ena abadwa so orofo 3p garlic mixture no Piwak Natural Health Limited omo ena dia abadwa so garlic so ena di tu sa ya di we asem orofo ya die biada edokru nipadua mu high blood pressure no menstrual pains na asthma no stroke wa 3p garlic mixture ebabo yi papa orofo ba bia benya biato Kumasi ha Colina Keba ene Kruski Heba Kofodu Gamson Pharmacy Okanshi Angel Heba ubenya bi ewo Okanshi Angel Heba na wato 3p garlic mixture ni bi now they 2 yadi ase 0248928824 0248928824 yakoto 3p garlic mixture ni bi ebebo ya kwantu semina ya fankoda express group efesi ya ka kwantu sempa dia express group yi ni tutwena enye yipa ni credibility no wo soro Ghana for bonidin enya Asem ketwa express group wodo beko sisia wala tuasa anakosua dia ya fankoda express group broni kromben ena wontumi emfa wonko orofo yakọ mo office ya fi Asem enkoda bo mo ombehu ye mobo ede yakọ wa bra yisika no ho enkotimi enkotechema Kumasi Accra tema East Legon takwadi sunyane tamare bibiani obehu express group ewo ho 0249000448 0249000448 yanko ni afia kontusem enkoda express group ebebo yi pa abe herbal clinic maami abe uko Dr. Sampa Dr. Sagro, the sickle cells doctor, and I make come for no at the amount. Ya the bibre biada, if you trimiano, ekosu na se, abe any bit to me at to say at the amount. Tano swapa tapa, new site ho, and I be who Dr. Professor Abe 0243345392 0243345392 and 0506460208 0506460208 yakoma mi abeho na yekutu ya diase azigblibu sonkalu kagoka eye togbe ahaban keke beni dahome ene ofiri orofo beni de wa wari tua enyoma wo hono nya Asem ketwa eye sunsum nyuma anase sunsum nyoma bi na hawo enyoma bi kutia paadea na susu se sunsum Asem paadea yemfa enkodan togbe ahaban keke o Kumasi ejoso afijase akontempon no so orofo Bomfa Hospital Junction jina ho anaji number we na frɛ no nkodan ba befa kama tietietia 0244484747 0244484747 and 0244506620 0244506620 and 0244506032 0244506032 eye aziblibo sonkalu kagoka togbe ahabai keke obo heba medical research center yakonye kotu ya diase sa research no ohwehwe onipaduam odosodoso na fa akwa yade no wono wo chiri se twum no de adura ka no na nyoma konkan e de ama pa obo heba and medical research center ono na de odin heba betes abadwa so wo de prekese pada enso abadwa so dofo yakopa bi akira kwan ne fa enkotu ya riase 0257472506 0257472506 ko adwato adumanu adok sof mame dokno no one no na edi enhwanimu enye Asem keto akra Lawson beverages wo frew na Lawson beverages semen kanche say or the Lawson herbal mixture abadwa so sa and or the Lawson law care mixture abadwa so or the Lawson the way man bitters abadwa so sa and or the capsules no so aka ho or for yenko pebi na yemfa entue ya diase na the way man bitters no wono na agye ne ho senkyere me na o enye Asem keto akra won pam gende
sabiro manfo twitwa bibu bobi enya asem keto akora na efiri se sa durema betes no se de esi bua mema na nya asem keto cholesterol nyina ebekọ fom ama wofu na ekese nyina enso aye kama hangover bi anim orofo yenko pebi na yefa eni edwuma aponto onya badi nto no ni nyina da Lawson durema betes na mekanfo na mede amount 0242 133 577 0242 133 577 yenko pebi na bebo epa burukutu ya bema nso enso ani burukutu no sa burukutu na kakadu aye mu ma se tenkom baby a pabo no ene baba no no twitwa 1 tot no 2 tot na fa pebi bidi amafo chese utwa burukutu ni bi na de didi fufuo no a ekopa se ne wo san kwan ani orofo aponto ni abadi to se de bia mekano no yekope ebi efrise ade den saye no udi nsuo ya enyeye oba pemfo no bi udi fiedu enwotwea enfo asem enko burukutu so Food and Drug Authority or the stamp na so dimayam ama burukutu ye ton bebia 0244 620 294 0244 620 294 burukutu ya bemenso enso eye burukutu bia no de dawson bia no de edoso pa bia bi wo ho a wonom kra no na mautitimi twawo eye dwawo ga na bia mi bedi ho adanse de Ghana for na agya tumu orofo bia no enuane club bia enuane club eno tienko pebinom o mafo dodo no ande di ho adanse se bia no yi fridge mfoforo na ho atiata esuo no a ya na akono pa udidi na utwa one bottle no a na udi one bottle so si ho enum so na udidi ema o no etoso pa na yewo ne to akese no ho ne to akese no ewo ho na yewo ne keto bi ho de wo pe no bia no ano de ne papa aponto ni abadi to nyina no orofo yenko ni ko pe bia no bi na yemfa ema ya hoho ebeboa pa efie du nwotwe uni yemfo asem koso ba pemfo bia no enkonkoko no bi sa club no de ano de ne club na ani so efe kama manfo di ho dance yo enya secretary na otwe wie ye obibibi ema club ye anodino club ye anodin wamna samwa papa ya semi yehwiri yebehwiri atra na adwada vojo na otwe obibibi na bodin wa uni problem bodin awo for sure se banka me asante achem mboa banka se wa na santiache nya santiache ma for test me se baby asema o kan no se mo ya kon safo no mo twa fo mo me se mo we won kan bone ma for bu afu pa o ma for bu afu but enya we won kan bone wa ma for gina fo mo twen o fo so de wo mu ina ne se abusuan ajapade na mo de ma mu nua mo ampa hwe ona nya sa tumi na wode yesa no ma no unim se nkoye ana omo kosensan no so sata no tumi se sika na ba no ombaje o mani pa na yesa teacher ni no so oba se o chade wa kosuku edu me bi na wo ton ade wo to ade afro bi wa busemu yansa no to ni nyina be wi juada ni nyade ni shitanka wo so se juada dia ye no masuko yi ai mu se 15 million na 1.5 acre abedi wo for da mo ken wo kro wate kanatra ye wa de wo ni kwa so mani du do jejeni no mi nya kokra nsama mande na du ni tie na ngopa se bia okay abrotia ofoso say sa pepepe na tie dia be ma na wo ye ticheni na wo to kokoko no wo de abusue ka be se de wo ho enti nyankopon ya adom no wo de chen na da jua da ye betena se a be bi etwa fata se ye twafa no ye de be fa wo na sika bi wo se agye no so ya gye de amabusie okay media kemeka se ticheni no nyame ne nukrani onim de onim ngoma abusuan no peso bu om kwase a edwode beto aso afiri ho yanko homa no so ne ani afrefo ne ahwefo enkodi nkomo 05513131 0551 na31 0548 na31 na yenko na ye no om enko twetwe nkomo efiri se asem chechencha ye de to apono so no we de edwode be sa akoso na yenko enko yanim hello baby afrefo Majo su ebru mame. La o se se. Kama pa. Ya wo no abeja funya. Onye no we de ni su to ba su bi su sevia. Okay. Na o tolo bo. Na so su obedu na na fanse semeti a. Ha jinu. Da papa ya wa ni ya jira sama o tikake. Ntasi ni de bia. Ni ira jira ta wudo na mpana o no yiri
if you know free fear. It's 2 days in the power of the Asem o. That's what. Hello. Hello. Baby afrefre wudin. Hello. Who's my friend called the Yentio. With you, Mamma and the manager in the car. Yetio. Mama not in camp. As an inquiry to say, what they do this year. So, but you will see a new soldier in Mamma who. I will see a penny no, if you are a J. Our dear owner, one will be a J, the Banfino. If there was a penny, baby, can you have an own channel? And no, Miss Anno. Not so quite a bad man before Banner, but you could be a. I think, can I say, you have nothing with Jim on it? You say, who I don't know. Hello. 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 Baby, I'm free within. I'm free. Yentio Penny. I was proud of you. Now, you may have somewhere a photo of a some part maybe of the Maya. I mean, Wana, you know, about let it to Ghana. No, day, and you may be a little bit. Okay, hello. So next time, no, be a no more than say, or Bebantem. Why are they moon, but some more the so to an amount of man, it could be an amount, and soon, it's in the market. Okay, to an amount of more. Hello. Hello. Baby, I'm free within. Hello. Baby, I'm free within. Hello. 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 Baby, I'm free within. Yeah, me patch your friend from home. Yetio. Yeah, but some cafe pumps. Yetio pa. OTA TV. Adi we pa Ghana education pa Asem o. Hello. Hello. Udi baby I'm free. Pani pa Yetio. Me patch. Papa Okay. Hello. But you see me on the Yetio. Hello. Meet you pa your name. That's all. Right now. No more time. My name is Aboagye. Kind of what I mean to listen. And one may in the If I'm a coaching there, I'm not maybe about saying now, but now it's not to address it anymore. The Monsieur Saman mentioned with an Okay. Hello. 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 Baby, I'm free within. Hello. O free within. Yentio. I don't you by about a minute around. Yeah, for friend na ensia. Enti nyame ya adom a asem we no ye bedi akire na yakohunu baabi ababa wa no empo yahwefo ne yatiefo no so no se mo ne atwa baba wa no so a na ye the production la no ebetudwa na mo afrafa so na ye ho kwan a ye befa so tikantika wasem no adwa da bedi apawa ne be hyemu ate ebi wo mpa
enutino adwada ni atoa so wate na okay abrotia Oforiso bema yema me ba ko Christian Service University College Finance Department ho Mami Janet Nyanke ne wa woda obatampa Nyankopon kosoa ensure papa se wodo papa ye nyina ye se enkwatenti ahoden ene apomuden wom ena yesre ede ama wonti no happy birthday to you obame so me da se papa ye ne futuo ne awoye mama nyina mani so na Oforiso bema ye sorry adwaso na yewra Richard Owusu wane Miss Lily Nelson Boache nyame ya adoma wo kire CS UC wonom SLC election enti ye nyina ye ntoma adwumawura ene Miss Nelly said the beya bibia betimi akoye ede ama Miss Lily omu bo adwuma pa ante no ye hwenye ochina ene wo kire na abato no ekoso adwumawura obe change face of the leadership of CSUC na wo asem wo ha wo amane a 0243 5878 0243 5878 and 0552 095593 0552 095593 0552 095593 may me no be abefre bia no ye beje so ne yapɛ wasema no pomesi brede amofo so me dase okay akwade asaso obi bia da wo boaye na Asem Mpe Nipa ye de aba na bi ye dase na ye koi ene eyo dosomu ka chiri wo bi production team no na kawe na France se no onwenam obi onwenam no aye kese saa no Asem odosomi mu ye sode akofo so Aboagye no mapamfo ya kram ye ko long time Asem Mpe Nipa